Uncle Bob say the mob sound zero. Your baby you saw on page my Aka can the wild dinner. The man worry robbers and worry. Akoma FM. Incasiness by intent, I'm bracing it to my bra. Yansan in no go, if I'm doing out my intent. Incasiness by intent, I'm bracing it to my bra. Yansan in no go, if I'm doing out my intent. Akoma ejeri, Akoma ejeri, Akoma ejeri, ni ebe me do tempo. Akoma ejeri, Akoma ejeri, Akoma ejeri, darling, ni ebe me do tempo. Akos mene mabega for ye jiedwa. Akoma Akos mene mabega for ye jiedwa. Na ye de bramo na wonim ene eyadwa da adwa ene efiada bia so de wa wonim se ye boja ye ane efiada eyeboja ye ye boja ne akwaji ahome na fe ye sande aba beta temu dwada za pepepe na tienti ba bia wo bia no na waka ye ho Akoma 87.9 FM na ubehwe bia na eye Onua TV ubehwe bi Onua TV na Rabi 1 TV eno so behwe bi ho ni nyina awe ya multi TV na so nti adaworo mabomodi anagin wani na sa eye Rabi 1 TV na what me enjoy program no so we were Facebook Akoma 87.9 Akoma 87.9 enu nti Facebook no bomodi anama ya more stars we like em page no comment na fei what we want to call that is what we so na wa share am obi bia so enya bi YouTube mandawro ma mo hwe ye wo YouTube na mo subscribe ye no yesra mo body ana mo subscribe ma ye wia no mia bell na so adoma no enu nti breso you get notified na also what to me a share link no dia ma foforo na wo so enya bia hwe Akoma FM Big Love Radio Spain Otaibo Radio Modern Ghana ewo USA OPD Radio GH ewo UK Free FM 97.5 manager dache hen tachimania no mudu omudwuma yetwampuruse sapepepe so ne de ani ache Francia eni Asopa Online Radio asafupoku sika se wonu wo we ne na wo mabiem se ho ha makoma mu nsem fan club ana akoma mu nsem platform no eda so mo share Maa Akos great family ye share de atoso fans of Mama Akos de eda so esa so na charity group foundation Akoma FM atoso happy home busuako no menua ba abena jane awiai wo de ato ana Niki Pizza fan club eno so ye maame Nikita ne papa Pizarro wo ma wo so ene wo de agusu nti adaworo ma wo hwa na wo so obomodi ahye e de amaye ene ye boja ye eno nti shenenson se Piwak natural ya wo de 3p garlic mashaba ena grow fine mojedro wono na so yasne the first story no eto mo ba bia mo bia enra ye nua ba gifty ajutwe nkomo sweetie edi edinim no pa ne sweetie di nkomo Akoma FM ye friend no ohene amoa foster ena ba ye friend hey first and fa ebumuza won fa ne yesi abrante adwane abrante ewuko yi pa oso won fa ye wie ye na foster friend ono akasa na friend no se me akoko monko okroko na misi ho me na mbeba bebie mu gate na mama no kwa foster wo fi ha na wasi na asam no episode 1 episode 2 episode 3 na wasi ena ya di grand finale yo wasi di grand finale ena ya grand finale eminti bomodi a na tanchuku na de besi yanko na ye ne gift ni kan ni nkomo enu a gift di na asem by ye ma no kwa ma ne kan ni nyina ena de wo bo ne tofa na fe ya to sempa e dia ma foster yanko yo me pa chome dase eye aya brante
eya abrante foster oh ti ene waba ha sei obesere me free me maame ne mabusuafo ho eya aware enti empempem mo na ntawantawa kakra bi esiye na meni ho na ode me nema ene o maame de me nema yeden ebre me maame wo baby maame ha dan enti ye ko ba se foster day obi a oti efie maame panyine ne ne afi eden besere se nka maame nja bibia den ema ne nka na onfa ne ema no ene me nsa man ne den ema ye nko na maame ka kire ne se da bidi se ode o maame ye de e ka ho mamu ba ansa na o maame de o maame ne ema na ye de yakọ na sa ko fa na so mpanyimfo ye de buy the same thing na maame kan ye enti maame ka se this o maame no e ka ho no mba de a enti no o maame ka ho no mbeba ne de maame na amma enti ani enti so no o maame de o maame bi be 8 years ni enti be busumi mienu se ne na me ho sa na obi frɛ me sɛ omo Fernandez SD asɔre na ɔkɔ na ware de me kom no enti membra na me kɔye na me de maame ka ho kɔye omo sɛ omo besie me first time temu asɛm ɛyɛ aware no 8 years achi no na me se da bi aware da be 8 years ka so maame mbra me sane man kwada da wonti me sane man anko na be ayi do hira aware no so kwa ya da no kwa no free sa asɔre ho na afei na mo be we de ende mene mo nya de anya adwena mka se me nkoda nwene husumi ma adwene ene me koye na otwe me bai na me sabe kan the same thing ena me de me ba fi me ma me bai nti e bai no na fa sa fra me phone se oyi me sika o me phone so me mobile money wallet so oyi bi ele koto radio se o de ye na nwuma yi bi nti se na o se kokoyi biem ena ye block ne se aden se no we iska se na o sabe de o sabe bi timi koyi iska ena nipa na iwia me na ye block me line nti me call MTN office am ko twa na me se obi ayi iska me phone so ento ma block ni pa no am see enti busa no kan no kra de de kire me san na ye den eyi na me ka kire ntesa sika no madwuma ade force ka kire me se o de sa sika no atonsa ada wa ko kire na sorry for ntse me de inside den abre na bre kra first am ma ye e ma ye mfa nsa bia ye de e ma no enti me de first ba asia me se first embra amam no kwan so se do ba ye obegye abusuya no oba abusuya obegye no first am abusuya ho e me de nsa no nsum me eno wana no me first ni asim bia okay into sika no sign na first area ye e free wo phone so de akoton san kwa kire asafo se wona ho de bre no me pa cho sika no na ye 200 cedis okay all right enti yen kwa first wa ha ye ma ne kwan e ma wo no so enka ne de first mommy it's say area yango pa do me ho ye pa eno what say yanka mete mo nka pa okay what say asamu a wo yire what aso wa no anamajai empempon de metimi agasa aware no eye pending e konkon ho yenjaye ye aware ne yeden apendi yenjaye ye aware na pende pachwan ya asemo ena ne be wura wade apendi awade mu pending okay se aware no e pendi a be pacho waka ne nsem nyina enu nti awie yetie o madam ase bebrebe Mr. Money de kasa kakra bedwafo me ware me gift na wo twime no pepepe na me tu kwan ko manso kro bi e friend data no elwa meeting no ka say our already the 6 months and go ye anya no kre our already 2 weeks pepepe na go ye 2 weeks pepepe na our already go ye enchiremu ni me yele ko manso data no say e koye adwuma abre ko dure no Monday ye adwuma Tuesday Wednesday me ni fra adwuma ba na private car bi ginae ena me yere ko gina private car na ho me nim ko ma ona ni di ye ko fie enumre no ade e che me ka shere on ma ye nko adwuma ka shere se ne ho mfa no enti wonko ena me so ane ma na e force ena me de koye me ba na me yere mi fie me hwe ne ba bia me hu no na eye me den se me free fie bi sane ma me mo se oba na mje ni tu kwan no wa free fie a me yede me hu no enti adana okoye no wa ama second day wa ama kodi 4 days e woni pale nchen wa ama to oba na mbisa no ka che me se mentimi metena na legya se bia okọ ba bia awoso automatic okra ba bia okọ ona tien adana no yi me ring to ball me man so ho na eno yi me ring eto ring me ball me say ona me ware bi enti ye ka eno ni si wo ho sa no enam say so aka so ona me ware bi mo ho no wo yi ring na to abo me a o hwe ring ne sa wa hu
ti Saturday na oil ring no to ball me no wa hu ring ni bi mbesi ne emu no ya satna ho na no nam se obi anfa report bia ma fie ni nti no ya to adwuma ye no so wo eho because enya si ho awia me ni me nko ana na wo ho nti busuani bia anya dai enti ti ya to a ya adwuma ye ne ewo ho edi be week ena no erema ya ton nyina sika no won ho ena me kra ne se me danyom ekọ ba bia akoton aba enti no on hwe fie ne nema na ya hange no ono so hwe me ba ye no oni fie eno so me ba ye no oni fie na wa ba fie ewo ne maame ho eti mimi nim se sika na abedi no ho nti na bia obenyansafo nema no mu ahen enti no ofa bi okokuma za kofa nema ayedai aba be ka de wo no ho ama yetimi aton mommy me hwe nanuma anumre no wa ma timi ma bi se bi okoye no amanso ne kuma se de emu twente ye bia na ade asend wontimi amfa nema na ayedai ama enti ade cheye na wa ama na mu se no ade na o se mi jai bibia me ye bia ona mbe kuma se na mbe fa ono ya ote wa be fie na so woni ma me wa na ho ana se mi fie me banda dem di kan see so fa me ko na ho straight ko chia no se bia me hu se o na ho according to komodiem no senka na ba ho a ko be ka chem so bo no ni bisam se me le ho te seram se na ho ye etna che se oni ni na ho na me ba fie na oni ho me ko ne ma me ho no na o ho me ko ne ma me no bia o ba me ne tia wa ya se ye adwuma o ma so me ko ne ma me no o ho ena me ka she ne ma me se ade sei na ne ba no aye enema sky di didwa no o de sky nyina be kuma ase enti no de enti no yesa ma me ne ka kire me say e bia me ware no na nema e wo se me totɔ ma no me ntimi atotɔ no nyina enema be say bia ahode bi sempo bo sentare ma me ne ka enti bia me nema wo se me totɔ me ntimi atotɔ no nyina so wa ba fie ne se wa ba spend this kana problem bi enim ade wo de ade jana ye wedding wan fa ade jana ye wedding sema ma me ne kan na makan yankwe enti sisi alma be so woni maame ho mene no so ahan dan wa dankwa ame a yetim enti si na adwuma no me ana wo se me call back because wa be fie enti nya ade a obese de machi anu makọ manso woni biem to no choose say ida say obetena fie ho ana say obetena ne maame ho ende na wo no ane ho enti me sad kofa ne ma no me kofa ne ma for de call manso no si an maja ne fie anya me no wo ho biem o ko ne wanko woni manko muntie mi pa maja ne fie a si an anya me no call manso ne biem enti me ba fie no me ye adwuma bia na me ma no sana me be fa ne ma me ba efie ba fie na me fie we ka shem say abrewa o be 76 years o ye kramoni o fem no ka shem say crash abraba o yele timu fie ha no seriously gun kramofo o fie enti no anya ade obeso so saa so because one na ire no a me ye adwuma no o de me ma ba fie ho e me ono do ba fie no do mba wo se ni nua no wo mo ena abrewa se me ma fie wa abrewa hu se me ni nua bia e dai o de nua bia ba wa abrewa me presence wo ho enti o so de me ma ba fie o de na ene e kire se we nu ye bibi behind the scene bia me minum ti ne beta ne se maji mi sika na meto afre fie because o mo mpefi ko ba wa fo no wo hwe ne ya o de ti fie o na e kire se e bi o bibi wo machi a bia minum ena me nso me nkoche ne se woni be ma bi boy adwaman ya na asese na e bia be blame no ma so dia make woni be ma ne dia no ma nkoto ne se bia be na bi da no so nti no e no no ring ne to ball me doesn't mean say wa wa to abo me just me ko jana ware ana se ko gua ware because me evidence bia abro ne kan ye no me friend ba e no say obo ni me abidi ni o say e ye me nua Richmond ene ya no oba me ha na me say Richmond na say Richmond no on the driver so on the driver Richmond in the driver no mo pon adwuma be enumre be 9 to 10 trotro driver omo pon adwuma 9 to 10 na omo ba no ho fie ono what man so bi onti man so bi omo ti asamai abuna asamai sofa samai yes omo the trotro ye adwuma asa me si me ja no ko he na abro no kase de bi o de me ma ba fie ho na bisa no on le chere say Richmond so for me no lifestyle mu no meeting when you reach no bia baby say say we are betimi afa no say me driver say ye ba wo fie
how possible tabro ne kan no enam say ye meyiro ne ntino ono mengu nanim so badwam say bia wakante bia wo kan wie ya na magye atom say waka na say nti when na be quote say sana abrewa na tie na ne nana pair na one penalty no oda wa na nana bopnum sweetie na omie no na ga nana na be pen na bibi na one penny to one penalty na abrewa na ye dey kasa na nti no edane ntokwa masem no ko police station na police for no say menyi misika o mo share me da me friend no mo ma misika say menyi misika na mentu wani na ekoi police station ho no if you on tokwa no na ye wani no abrewa no ena ne ba na we ne say wa be se ne pe no cause ne na wa se me pe we dey ka say so na so se me so se be pe yenko ento be ball from so no ba be da o to me yesa na o ka kire me ana me boa man kan so be se me pe na me da ho a no chinchi me printi de na me dware say me dware a adware na na kwan da ho say no ono de nani ara be tete komiti de no me dware no ase me yemu simiti me tani mani me ho tani tete de to krom wonti wana me boni dini na me say ade na wo ye ne sa no na me tam tawo na me de me tawo ni fry na me ko bo maame na maane say o ai say oba me dware a na wo tete me na me dware sisi me mahime me twemani a wana na ni tete to krom ase ya wo ye de o hwe me ho na me ka kire wo say o ase me pedi a na ma bre nyakopon ma di toro wan se me pe but na action na no ye no ni wa o chinchi me pono no so be no sweet o fra o substitute me boa so fam so sweet am se pedi wan se me pe me da o se sweet bi no anajo bu ha be free time mu o call 10 11 no anti na me pa na ya na ma me ye de me suro na me ye de me boa ma ne na wan se me pe se e bia ma me na efie wura na anka be bo be ma na ma ne se de efie wura na ye wo no no o hena se me ka kire do me ba efie wura ne kan wo de na wo de be to e no ye de me da no chinchi me wudi nkan yansa na efie wura ne be bo wo charge a kire wo kuna na efie wura ne di nkan bo wo charge kire wo kunu ansa na wo be yi ho ama no o hena me di kan ka kire wo na wo bu free ye me di kan ka kire me kunu na wo hena wo bu free na wo ye de ko bu sa maame no na ko fa nkire na maame no so bu sa na ba no say no kurante na ko fa ntokwa na ye de ba so ba bia wo je cause enti no maame ne discan ko ja police station say se nana wakoka say wo de mema ba fie na won so ko platform say wo dana nana chinchin pono de a na che say bibi betimi aye de esi trap no pam no di musika na won de montu ena me nya SD no bi nchen SD no bi fie ne say nya o discan ma aye no me no me ne sa ko han dan abro science ra o mo nya ni complete e ba se ye de no nko na o ma ni complete yakogye soro ho a me no me no nko na te ho tini mu me sa ni ate soro ho any problem any ya te soro ho no e da ne so dan complete mpoma de da ho sa e na no so ye kwotena ho na ade achi na mre ko na ni ma me ne madwuma ye ya me de de ma ko because ya de me ana me de ma de e continue won ko biem enti me ka sure se me tu kwan e na wo ya wa se me tu kwan e na me ko eti me ko she ma be 1 week me ba na ma fra phone so say odo e wete me fra odo e na so afra mirror eti say e na me say ka ba kwan odo e wu jesu e na me wura no na mo friend mirror me friend mirror krada da ba na ma friend mirror na friend mirror na ayede me friend o hene me friend mirror me friend mirror na ayede o de o hene mo first time me o hene na me de me friend no o hene me friend mirror da na so ka mirror nya hwe mirror che se okuno me nim fa yanko me bo no so okay mate ne fie ti say na say fie ye kwan no why still raging to no de me call na me ba ntino me take mu ba nyina me no di nkomo me no di nkomo abedra be po junction abo level na me no di nkomo e che say wo fie and I'm so okay say de menya asofa car me ba na say what madam bedru na me fra brosan so na me chimpo na edan so obi anim oni dem na me san friend first no afa switch you was me ba and I'm say wonim say my brain abeka plachi ti ba bia obi an mesle wa fast na de ebra no I de me ba sa na mada palanda no so ama de achi we wa ama na wo kwa won fa safo anko safo ni ya na wo no ho safo woni speki se kin ye one munchem ye ncheme ba ko pan munchem ye no fa won fa anko madam e wo ne ho ntino die mi bo se anu wo se obi a woni ki obi a woni safo obi a woni safo madam ye no kre
se me wo me kia ka me na abonte ma de encheda na me wo me kia dam se ebupun nen ki bia ni me ho because den tina me ba me friend say wo fie awase me wo ho enti e me be na wo ka say wo kia kadi ti wo bupun nen no ye ko yanim na ye wi a wano si a mechiro de enti ambisa asa Matias yentu aso madam das eti bedru ye no ma friend sa wo ba sa wa ama na ade cheye ade chia no pa no yes ade chia no pa na me bupun na ne o menim say bia na wo call baby na bia du te bia traffic ana bibi ntino o ba no delay e bia when nya car na say bibi sa ntino e bia no pa de so onim so kura be ka protection dia automatic na pa de early in the morning obetimi aba anapa abo 6 7 8 9 10 11 akoba number 4 na my wife my offer na phone switch off adum etimi to wodin am say no that mama kope carpenter ni na me mu pono nene because baby adru ne de na ade a obeba temi anu mukro ne de na me da abonte ma de eno ne me first experience ni areho a me di ye no man tonton ma we me sa na dwe no be wiase me hu bi da onu ani situation de ko sitienti no de me ka no ya we na trade kumkrampo na de me ko da abonte ayi obi kia so yayi obi enta bua yi open ayi plan no obi ba kokoda o say what I want to say that net ben ejia open man so ejia open o bibia kata so nyamfre ba so dan enetiem me ka cheme dai say no ti wo de wo kwa akoto baby enetiem open a chese wo nso tu ni punum e mane na abonte because our experience e wo abonte dem me tu ni punum abonte na mitimi nka say wo ba timi tu promo abontena lot me be nyina na me no ne nkomo ana obisa jina no wo so ye me be nyina na me no ne nkomo wo ba wan frɛ me pacho dad de ni die kra no dad de ni kra na me nim say dad de no beba ega o ka chem say wo si dad de ni kra no frɛ say me ba wo ba kra na me mama dad de kra ba na me mama ho na me ho na me asa aman na wo ma me nya story no en confuse me tie me en confuse me madam me be dru ye no wa ma enti no ya me no ko me bufu ye eni pa o se ye kan say kusie be pia wia na bibi na epam no nya me no kure ni e ho ne me first mistake am here in life muntie ni ye pa me ba me ne nanti ye nyina no na me ye first mistake am here wunim me bo fo na ni wie ye no me to din na me ka che me say no say dia chene say wa ma let's about this time of the day let's turn on maya let's here for now enti se mpese me hu ba bi o wode ya e wo se me de ne niam aye dey Akoma ne maame na me ka che ne se ne ba no say na oye enti no se ohu ne ba na on ne nkasa enti me pake ne ma wie ye no e na me frɛ me maame o phone so me maame bedu nya mienu ne kure ne bible ekutae na me ama han ka dada me de ne ma na gu ma me frɛ maame se omra ne fa ne ma ne nkoma sweetie maame no maame ka che ne plain say enya ade a obekɔ na eyesa na be create confusion bebe na me sere ne say wo de me sere na woni machi na me ame fa ne ma ne ye de nkoma ne maame na se me de ne ma ne koma ne maame a me hu ba bi a sweetie de ewo ya mienu me kuro ne de ne ma ne kɔ ye no na wo kasa sene ne ma ne de akogu abonten ene ma ne nya abonten ne gu fine say describe what say abonten a okay by the time say ho ye corridor ebom it me taxi ne ba ye na ode ne to wura omo gate a odi wura omo corridor ne say me ne ma me atena anti ne menim fie ho it me bag na me fa bag na me de besi ne ma me kwan na no a na ko di ada wana de besi kwan na nti no me bo opun na me wura mu no on say da ne wana di kama be gu ne ma me eni mu anka say enya abonte say plane amanfo atwa ho ahia say de no wo ka no ti me bo opun mu na ne ma me wura mu no eno obisa me kwan so na me say ma sweetie etinya mama da abonte abra ma friend ne phone so a waje so say oba up to this time o my enti no me ba ya mama ne tiawa ne say sweetie na anga sa credit kaka chem so onyi na nwie dada enti so obi a onyi na nwie na kese me number bi process si o wa oji na enti no so oji na nwie a omra fi enti me de ne ma ya dai aba ena ma me ne say ono ne ba no kra no onte ne nka matio onte ne nka enti me ne me maame free ho call ye no saa day na angasa no sweetie ama
muntie ne yo a o ka say bia be koye na o buy na de sad na ka su tiama e di be 3 days no my e di be 3 days no my baby a on do ono na nim baby o 3 days na no my no ma me ne dwe hu say 3 days o hu ni banada muntie asem ni pa 3 days o hu ni banda ntino obi a obeji obi de hye ana obi de hye ti a wo beji ni pa na wo ntime sa be hye wo meba me be cho ta na oba me ho no wo beji ni pa na wo de ne ma aba what ase ni pa no we ti ma me na ba me wo fia ma me warning say oba ni fi wo ma me warning say o hye me just one day so e hu ni ba na ade be me fe be ade e fe be me tan sa de ni na asem ni nyam no na me ma me ne pa fra me say me nkopɛ dan wo sansoma omo it say me wo fie dia na omo ba be hia mo adankwa me am yakopɛ dan no ti very like me hia ma me wadankwa me police station chen wona me no mo kodidi ye no ani ma me nso no aba be ma me warning that am no nso free adankwa me nko barekasi enti asem ne koye ncheche mo barekasi police station for na nimu ho ma police for no bi kra ka say na so okoji nipa na so okoji nipa na say wo de nipa ne ma kode a ma me no every right bia so bi sa o say ne ba no wen say ne ba na irade a ono hu ne ba no for the past be ye ninti no oje ne ba na free me ho very like ye kasana na ka be gina chu madam ka ne gina ya na sweet na ese free ka ne mo no a wa pie no oba no sweet e betie first time ne ma me do ne ma ya dai aba fie e kona me wife tu ni sa kom sana no ni me ma no hwe said ne ma bia akoma ne ma me mo fie and afeina wo hu se ne ma me na bona ma ne se o meti am se radem do ase nipa wo se o hwe na o pe na mo on na ese Africa am oni enti no first time ma me de wo ne ma ba ta fe na suti na ba ya we se pe na opie ni nyina na da na free adwuma ba na ma bu puna ni nyina na di batteries for this all mine afe ne eda ne ma me ayedai ehunu na daddy me ntwa kontompo ma me anunsi that day na nka sanso na ma me ehunu ti de ne say that day na obi aka na asem yen ma me ne de ne ba kofie that day na ma me de ne ba ne kofie muntie ne pa that day na ma me de ne ba ne kofie to de ne ba ne kofie no me so me ne ma me papa mo kope dan ne wie ye no omo so koi e na ade a che Saturday the Saturday me kwa so na me de kwato ma asore mpanimfo anim say maya de bi na se me tibua ye dey ebua me for wife aya atu me plan mada abonten na ebufo na eba ye no e ma me de ne niema ye dey e koma no me de ne ma no call niema wo se ne ma na me de call ye no my mistake pa ntin si ame ye dey e na me first elder George Ben fi o ka che me say kan ho na kopa nipa na ye dey kopa ma me na cho because emfa bi mu ni for when ya dey akware ready for ba chi emu ye say ma me na hu ne ba na od ne kofi de che say ebe de pass o betimi ase nya wo wife ne back to life mo fi say and the close chapter no say dem si don nti no our real chapter no close no yes because all the name akọ what the name akọ there say we close bibia we close no enti me ba ma grow fine mo jedro na no mate umie no enti grow fine ono mu abeya wo kama ubedidi ubeda wo fechi kro mo ni bibia betimi asisi so kama de ama eye grow fine obia no be memanom emanom ono mu a chese wunyini yie ankasa koko na Dr. grow fine dia ye wuko misi e ba kolena ke ba wo Ashton room smart e ba wo Bronze Fredman se ba pedan pure leaf chemical ne ba shop wuko cash drug liner wo benya grow fine mo jedro no ebi wo ba ya wo menses no ema etwa na so unya menopause no grow fine but mo dia ne friend doctor was 0244 596532 0244 596532 Alaska Star Enterprise original wallpaper himfie enunti enei se wo pe wallpaper papa ensueto apetampe afebo na de tia na tie enfedi colors ne designs no ejinjire mu a mesro enko ba bia san Alaska Star Enterprise installers no obeka se be ya dwuma ma no akoto Alaska Star Enterprise original wallpapers ne bi na benya dwuma ba modia na kwa edum Mrs. Anoche Plaza Obe Prudential Plaza friend 055-411-4878 055-411-4878 faster eti ezi for penny for ka saka ho enfa bim eni for fania mane ko bi na si ye enti no me dem penny for no bi ko fie se de omo kire ni pepepe ene ye ko no no so ka me ko ye na ma me ne se na asofo for kwa asori
timi so mentwen mo no so asofo ye dey emra ne entena senka asem nya nenu mekreni meduru wona de ne enso bode a kasa bon kasa hwew maame ne ye bi pa ba ina me se medi fo no nti no de obeka bia no me kama no ye dey atum maame ne ka chen se one me ne maame ne bae all right kame bayi no the crowd e ba akopɛ wosen ka wo maame ka ho bi na wo de mo be pa ache wo no so maame we owie ye no ana ka chen se obepene kra mama fa me wife ne na kwa magune ho fi one ne be ne nyina akoko fofo mienu entoma for maame take ko sia create mienu mi twan kontompo da asam na chente bi arefi ana me fam pata one ne ba ne kra me twan kontompo studio ha wias my mate yo mienu ana ai entoma ana ko sia create mienu sele be ya me de no ne ba de ya e be pata maame no ene ne ba ne kra because so go mo ho fi ti no pa particular no we dey oji ena me no mo me ba ni tu agina ena ye da ba ko be ka se ada afi na ba beje aware ana afi na maame no wo ba beje ne ba na aware ana so waja no tu sa be wa ni bi mako fine na se wo ba be fa ne ba no one ne ba be ka se wa inform so nti no be pa achew na se maame na so mo twentwan se ompena wuni asem bi aka enti se wo kone se wunya kosia create no ne ade adna wo ke kana so otimi de bi ba de a fine when ya bi amanso a na se waje ne ba na waje ne ba because ono na wo na ade oso amfa ne mama me kan che prince o ma ne ba no e ma me chen bi endi ono na te hei waje na ade ti ma me ba fe ne fa ma me age wa ade me so me kofie ye kan na nwie ka na me so me kom fie o so ya no afre me say accommodate me send uska munti no because o claim that still na me that's why na yerenti no you every right say me born akohoma enti na sorry a o hene tse me sia me adoma yo me ni di yo send me ska ne ma send ska man enti os ne ma me ho na wote no me say hwe ne se de me ne na na san ye de eti ana me ka che ne say dey bi na wo frame me ka che ne say asa wa wo ha wo ho because pe o ma me ba be fa na ma me so ma wo ma enti say wa wote wo no wo hwe ne say o ma me ntimi hwa wo se de that's why wo chire wa ene de me su kwan so betimi asan ba me nchen wa mo ma me amane o e na wa nkasa wo bae na ba me yetena ayo tie mi ye mama mo tie mi na wa ba me yetena because wa ne ko pa acha wo no anyeye e ho na wo ba ma yetena wo ba wa mfa ne ma bia ma mo tie mi ye wa mfa ne because me ma so fa wo ma me ado be mo afa be to ma ne ma o ya we be twa force be ntino me ko fa na se me yi selection ne force be ne nyina the same thing ebu a metini ko twa nti no kaze me twa force be da be ya selection kan board no check selection na ko yi na mi selection na yo na o se no yi de ene ma na o se bi me ma no ka wo sha eti me kokroma be yi me ma na de efe no me ya bro fie eti wo kwa no wo ne ma ka sa wo suti se on fa ne ma nya hwe nya me anim no kren yi ya de efe because on wo shout mo say yes wo jine what I say eti no sweetie no no kwa na nto de beto so ne ade ade no madam no tu ni na be me sandru ani mu ma nipa be fre ne kra no ne nam ka no obi twe ne nsa say masa wife we de wo boa ne nipa man broken heart ama me ntimi me di da cry sa oba we ot mama e fre broke bi se broken heart a che me papa e che wo sai mama me so da be pre wan pa no so sa wani ntimi nkata na ade achi because down me the dog we no me di obey me bia no me consider sa love no first na nyuma me ba man se me to na capella kira be ko achi to mame e rade me pa to mame to mame to bi mame o de ti ono le part no dakru bia ni bia ohune masole kono jumanso me konko to me mia osabuo tu ebi me jina he abura mani ba no suape ohine mi yemsi mi no makoma bo bom me ya no hwie maybe ya kukudro ko nche ko bisa ni din osere hwe me ehwa na wo sigune okonko buena no a wo se frame your best sweetie sweetie udino honam se obi ba ho ofe fa wa ko mama me saudi wa ko mama nia
menso me de ebema yenye mama sense dop hadie di na komem me di makume ni na ma sweetie me di makume ni na ma sweetie ubekume sa ending we no sa ending we no ye oda ka share me say on say me mu to me and now ending say ubekume no oda ko okun and say you no say as a corner form ma me ata ma me no betina no me don papa because ma me no me ana me bo ono so ya capella ni bi ma no as a corner form ma me ata so wa wo be sweetie a ohene kamini dofo bia na me shraw say na me kan no no amen ena me nua na odi machi na me ne bonyo mbom as a corner for the ma me ata so wa wo be sweetie a ohene e kamini dofo bia na me shraw hallelujah amen because ma me no waye bia ma me me na dadem me lifestyle na me ni fiye we ma me pa na me na dadem ma che ono ne dem ma me ne da from na me da mpas eya wo ma me na me ono ne ma me na me ne de o ye ma me obetra ha perfect me ne di bom ye bibia bu me faduma ho na me ba me di dwa ba afie ho na me de ba ebeda ye bibia che se me mfe we ma me o me mfe na se o fa ne mommy anase ma ofre mo hin ma jeso ma ti ono no me lifestyle mu na kwa me ma me say kra no oni ni chapter mu sa we ma me pa na me na 90 year because of say me ma me kra there out of ono we me kra out of coverage because say me no kwa me ni sweet asema wa obeka bi no we me kamf koda me de we ni so okumi kra na meko enti so broken heart no e de na che wo keka de wo fa mu de na wo nipa dua mu ye de na ne na widie mu no wuntini mu ade a betimi anu ma ye mot wonam lese komodo ade a betimi ato anu ma ye mot so wonam lese car boss so aben a onti me tone ma po bi fa me hu se nipa na fra obi ato ade kra tia me kan wi na me se bisa so ma miska the drone me na be fi be da because na me le ye no ye di bom broken heart ade akwa me share free mo ne say so no ba isi amanya sa experience ne say me ni di bom ye dware bom ye koda bom ye bibia bom ko se wonwum ne no what I say ye bibia bom pepe pentino onu nchen a yes I won kwa wonya bia nso pese wudi a you can't yes ko me kai say sabre no ka sweeti wa ha ka me ne na yede edidi aduane utimi tibi hye na no so ati ya anim oda e begini wiase na nye bini man chapter na say am from ebia before I worry ye no chapter we no must start free our real no ya mienim ne kone ye worry ye na me nse fieda se me worry se ma ye ne ho ade no mama se me de kotena ablewa na me kan ho ne fie no sa ablewa Ahmed mo fie ode tie ode ono eni Ahmed mo fie ne kotena ma me ba hoda da wo mu na ani braba sweetie enye o ma me me sit na ho enya anu mo se me se ya wale na ya tena da bi miensa adankwa ne mienu pastor mienu tie ne ye Ahmed mo fie ho no na me koma nso na me ba na me ma me kware he ma kira kwan no mo hu ni se ada na ma ware we na bi tu kwan sa no e pa to we bia ma me ba fie ho da ai o ma me ba ho o ma me Ahmed mo fie ho Ahmed mo fie o ma me amba ho oba ye de enye no ba yo ka so papa apam na okope na numu na okope dan de ma o mo no na on kan ko resa o ne se me kan o ma me ba na we dia na ma ni di oba da ho wo so o ma me da ho o ma di 3 days e wo 3 days ya wa ye no ma me be di 3 days o he na wa ye me me dem enye na ma me ka se ya tata no ma me se e tu mo free barricades no we free ma me be da ye no 3 weeks pepe na ma me ba mu chatro tie me he ka de no chatro me chatro na me nche wa de ma me kan ko le ma me de me father ba se oyare oh then na wo ka some in studio no say ma me abeda ma otimi ye aduan kra ma ni di wa serve na wie no wa serve na wie no ohwe na mo na de agusna na afa o se sweetie enam ni so enam ni so me bo ti wa some na kan na mi yiwa no say oba ye ho fie na wabeda sa wo dan form na me papa sa wo da form na me na me dan paso e na oba wo ya me no wa ware no abetu afri ye mpas ya me no ya me ko o ma me ametumu afri mo David tie papa no ya no de papa ne ba mama de chi ye wo sweetie he
Adeche na papa ne ka show say. Baby man show one. Adeche na papa ne ka say. Me. Adeche na papa ne ka say. Benya no obebo nyum. Mu de munya be odomo a umpe. Mama. Na mo ye mutimu de mu benya de wa ye nwesen. Odam ne da afran we na wa ye sa no. Adeche na papa ne ka say sweetie. Ye aduane kakra ma no. Erade. Me papa ne beda en chama adeche na ma me onu ti asem ne ye. Ye aduane kakra ma me. Na ko abontan ye credit brand. Father o me da ye hoda. O papa kra me no tena o papa. E papa yare ye le fa no ba ye. O papa ba ye hoda. Na ene brebe na ma me betu mu free pa me so. Anya no kra mama. Me papa de na me chen ba bi e ware ko ye na me chen sisi en. Ode ne ba ye na o yare na o se se me na ma ware be na me ba pani. Ti se papa no mfa na. O metena enche kaka se de be ya e bi obenya ahomeke before bia se 1 week o se ye o ti no. Oba ye na ade chen na odama ade chen. Na ehuhu mu yare. E fa ne se papa no se o ho a wo hu bibi won ani so. Tu su ti se dra na adwa me no mi ni nyina asori bu nkoto je bom paye. Ade mano. Mo papa ntimi kuta Bible si am ka dada. Ahade na hu wo se o no John ntimi the Bible na che ho a wo se bia the corner twen ho ko sei. Bi nyina sa se ni nyina. Okay. Enti ade chen ye no ka che se suiti jiska na kwa abontene ko di dwa kakra na be ye nkwan ma me. Na wo ba je credit no wa yi le chip. Ye mesem ni. Na ye credit no tray number ma. Say your credit man na bra it's answer na obeba and okoye no or jeans can na credit no okoye na suiti beba sabe na wo ware sasa me ya ware eno na make us papa okoye wa ma bi mama okoye report ma akere ma me say ma me de yale fu papa yare no de na ba betena no so say on na nhwe no ento ono de ontini nhwe yale fu muntie ne yo ento ade so na me ka say no I was say me frame papa ebusuafo wo takra ai oboase ti me frame father mo ebusuafo wo oboase no sa de na de che na we ne koy na wa ma na na papa mo nyamo be fra okay e de ne koy enti no ma me ne be dai ho okay ye be ba na ye metua so wo ba bia osese usika na wo ka che ne se onsan mra no obai yenko yes ye nwie ho enti no ono abai ti mama kasa tuaso oba en si said afede waba ai said oba ni kruntare de wonya bi shenti nema na ode ko ho no de bia me am se nya me anim ne krun sa nema no bia no ko faada no wo say ya de ka bia besiwa san be sesa nema no ko fra ba ye na metie na ahomache ni nyina say ya san de ka besiwa be sesa nema no ko me kire wade ode sa nema na ode kodi ni ma me ode ama back wa masan ko fa mafi o ma mesimu ayi me cho ka ne de o sabai ama back sana de ono na enema na ko don say aba back ne say de ka besi oni ya ko sesa ne ma sana na ma me ka say o frei ba no ate say de ka ya de ka besi ona le baby ka kire ne say for sweetie na first time den asan be sesa ne ma ne de ko no enti ono na ma me won de o say ne ma o kire say time sweetie be sesa ne ma no akonu no oni ho asan de begu ho no oni ho sana ma ne me say madam ama back na niema be na wo sign 2 weeks after sweetie sign ba wo ho no niema be na wo yi to go abonte a o sesa na be o bisa me question enti baby ani etena mbe close sa chapter nte ho no adankwa ame ho no yes na tui it is sin we bia ni adankwa ame se ni mo biem sa second ayi no we ni yes yes na adankwa mo na we ni kwa opia o ma na kwahye na ho on plan ade ade na fi ran zaka say wonti metena fi wa bra ena wapeja woto etena wuni ya apply gu wonti no crash juicy kanetu ebien enti esa move and straight to pastoral sa chapter ni straight to pastoral ti e call pastoral no so itina na mse open ne gie ne echini ne ade nti ono aka enti ho no sa wo benya ka we just offer tax bi si adankwa ame to be so kokuma ansa no wasan afa kan nti no e ho no na nti sa do wa adankwa ame na ugina kwan ho na okọ no tinya mianem no kroni me ni suiti wo dem suiti ka kire me say ohene nya mianem no kroni me ka se metena ha na mboa sa kro mu pa de me ka se metena ha na me boa ti no me se sa me ne ma akome ma me ho efiere mu ne mentenam cause ahanye ba bia wo se metena na so onya ska han dan a me sese me boa nya kopɔ krantua meka onya ska han dan a na obe fa me afiri me ma me ho that day madam me bu nkoto jesu ti ni so obe ka no kra rade me bu nkoto je pa me wife ya chew se suiti na wo kwa agya na me dey
na ɔse die nti no ntimi ntina hɔ na saa kurom hɔ na adan mu kɔkɔtena uncompleted building mu na obi uncompleted building so ɔse wonya sika han dan ya nti na mebisa no ɔse wonya sika han dan ya na wɔbɛfa ma akɔtena mu nti mo teɛ ɛdan ne tim ɛna ɔse baabi a ɛte no ɔmpɛ hɔ nti sɛ monya sika han dan wɔ kurom a tie sɛ me nya sika ɛhan dan foforɔ bɛ kurom a no aba bɛtena me nkyɛn nti hɔ na wɔ firi hɔ akɔ ne maame wɔ asesa ne nneɛma because onya kwan pie ɛnyɛ sɛ onya kwan pie me ne no reason so bɛsɛ kyɛ tie de ɔka ne yɛ ba me ntwa nkontompo ɔse baabi a ɛte na ɛyɛ pasoro no pasoro yɛ pasoro adankwa me adankwa me ba kɛse ba kɛse ɛhɔ de ɔmpɛ hɔ ɛde sɛ me nya sika han dan foforɔ etu firi kurom hɔ a ne ma bɛfa no bisanto saa nneɛma na ɔsesa yɛ no ɔde kɔ hen eni ntade akye yɛ na me call ne maame hɔ tram se maame no ahụ me nyi ne boni ayɛ da me ko dru siti maame fia no pasa me mura bɛ 8 ɛna me bunko to jo wɔ nanim sɛ me sɛ no no wankɔ ba bia no ɛna otwi fa me no yɛ do ka approach mu no ɔde ne nneɛma no yɛ de ɛkɔɛ ade akye na me ko siti maame hɔ ofie sɛ mama wo bɛ gye de sɛ no anumra suiti sɛ baby ɛte no ɔntena hɔ bie mu ti no ɔsesa ne nneɛma aba hɔ aba bɛtena ti sɛ me nya sika han dan foforɔ baby a yɛkuru ma ɔbɛba maame ne ka sɛ nto ntwa nkontompo da suiti bia ma ne ha nti ɔsesa ne nneɛma wakɔ maame hɔ wakɔ ne maame hɔ nyamia ni kona maame ataka no straight meba maame bisa no ansɛm no bi hɔ maame mɛsuti nyia no kakra nsa watena hɔ ambo akasa bre suiti mami abraham mukɔtena pasoro wosesa wo nneɛma firi hɔ mepa atwɔ daabi mansa me nneɛma mfiri pasoro na wanka nkyɛ bɛrima no sɛ wontumi ntena ho nti sɛ ɔnya sika kɔ han dan kurom a wobɛba mepa atwɔ daabi ɛna ɔka ne trust mpa na ɔka no ɛnyɛ ne korɛ da first pasoro yi mu me no let pasoro hɔ ye ko krom ma me le ko krom me ka cha se me ntimi na pastor na ho nya dan e ho ye dan aye siesie dem kama nti da ba na me ka cha se pastor me mpa ho mbeti ma fe ma me bisa ne se me be ka cha ma me da kora se pastor ho me kro de makotena pastor ntimi anyi nje wo se ya me ka bi bia ya ma chi ba kwa bu nkotodwe kora pa wo cha me ka bi bia la fa me what's wasi obunkotodwe crap a wacha obunkotodwe pima cha na madam say Akos chapter na me kase e bia de cars na ko fa na ma bi mu madam say ya close to adankwa me chapter no but adankwa me chapter no yentumi nkroso wa bra enkofo nya wo mo nti ase so ti be me wo boss anyum we ma nyum na oto ye robo ma amba che say ye ware no me ho ade no boy okay woni ni namo a emema tumi frefre oni ade bra be me bi gina wo gina ne car mama private car ema wukoko gina ho ma de achi ye otu frifie obuwa mama ko se turo e na otwa no turo manso asama me kanu me turo me pa so ai awade ni 2 weeks na on the ring 2 weeks am you me ring am okay ring away mama ko se ring ne class me na waka no e no turo no otwa o ring no way me ring no me se me ring ne because me hu ring na me bo na o turo ring no we fa ananya ko ne ne na wo ka che se me ring no fa o ring na we fa oh se na wo o ka che se so manso ho na me ring de man no e ye na yi wo so ka che se manso na me ring ne kwa de man na e tro no otwa e ye na yi e pa so ho na e betena ye no ana o ne me ko e ye exchange of first na bufu aba ana o yi nsa na de bo me wo bo me e yi ti na me bufu ne ba yo yi nsa bo asem de a che me fi ntokwa ne ye ku asem we fi asem kwa ne ye ku as bibia ne ye ku ntokwa ho na o yi nsa na de bo me anya wa pie ya me ta che na nya no ana o bo me na me yi me ring ma se so me do ring ana o to ring no ring no kwa papa no ring no kwa no ka se me hu kwa ring no kwa bisa hu ne fa ma de wona hu ne asafa na de man se shitije o ka wona ne chance ato ase no nti me jira me chatfro manso hono ebra wan kosia na woni ukunu nam ya private car bi jina me ya boga be me ni mo obuwa ma me obuwa e to no sha no to no sha foster wo me no be nam na wo mama ko we foster wo ko so ni nkum tira me kai ni nkum ka bla yi kra jina se ya kam ne nam se na bi eta de na ka bla no kra oni oba na ti wo so na oba ka na ti wo no e bi asanka ne ge se ne de onimo na bla no kra na beto anu a the boy we be jeno oba dan vale be no like do you be see akasa like brown ho be see akasa cheno no oba gine za se wo gine se nipa ni pamio se den na wo be ma kwa ma me obi ka na ogina eh mama ko wo do ne bro mama odo no o ma barakase form me say barakase form frɛ and so wo barakase na se wo nim gifty and foster bomodi ana frɛ 0246
824549 Bomodiana Efre 0246 824549 0246 824549 and it will be to me afre now so aka bibi efa ho akere me na nyame yado a kere weekend be me ndane kwasiada ne wato party to ne wo ye ne okoye ne wedding engagement omo ekoye ne wonne na bushia so pie wo mu pie drink ben na mo kwa akono mesemo enye SP citrus point drink eye kama ye mfa colors bia enfrafra ye ya suwa enuane nuro no agumu se chaw enu ntibesra wo SP citrus punch drink the drink of the moment drink a ede na nkoda no bo manum tontom na empanimfo so efom enom enu ntibomode ma nsanka bisesia open na dudu mwatu emwase yakoto enterprise adum pz na Mompress Royal Ventures ewadum na Sachi Trading Enterprise Abichi VIP Parking Yard wa Petro Fabo Ventures omo Hinsan Estate Fre 0249 017302 0249 017302 na ma wonsa enkebe mesawa da oba wa hu ofedo obeko na ensoso yes don't mind the body sometimes mind the engine essence body ne ye na wura engine mu na mura enfa etu di abamade na ko Royal Jopark Natural Clinic wa ba wo de protra wo so achepa wo ko enko ya esan ne ma ese engine sa de pa wo bamade atutumlika Royal Jopark Natural Clinic e wona wo nkwaje wo eno achi wo ba so ebia mu awo na wo pa wo afo na so e ma Royal Jopark womo betumi abwa wiye papa na woda what on 17 time duaba spiritual marriage anapokra se wa wade mu sensem winya Royal Jopark Natural Clinic bomode na frɛ 0246 189021 0246 189021 bibai ena wukunu tu kwan na oba ofre wo wani wudi nkomo ena oba ya wama na dabonten made ache no Mama Akos me da sepa Mama Akos se me ti hwe na me wo ho na me kuna frɛ me se wifi wo hene fa me ba fi o me si yo matimo fi Mama Akos na ma hwe wade nyakopon hata soro ni Mama Akos me se me kunu o ba me wo bi kura ka me wash fast Mama Akos na kama ba me se me ma Mama Akos me se me ma me tina baabi emi wo baabi ebi aye ma ade ntino me mba ntime kunu omra na be ka bontra bla kwa bi a wo ba no nim se woni safoa ntime se be da bontra of ohene me me sweeting ka metima ye wo sa ade no se me da bontra wa frem se wo ba sweetie faster die sweetie kanu kwan bi so na me ne ya adwene se faster wo yire me fa se wo to kwan zabe no akodi se wo ho kanu kwere me pa choke se go mama no akodi 1 week ho eni ti wo ko ya no sa wo yire kura afrifie wakwa akɔhyɛ baabi wo ba wo frɛ no me wife me ba wo gidi sɛ obeyi betumi ahyɛ bɛma koro ho na de asachi ana na dafo koro wa wo kɔ ye wa bra wo nim sɛ ni kuru nam kwa so ba wo aka kyɛ ni kuru so wo fie na Maa Akos de ti betimi ayɛ no we kura so de obetimi ayɛ no wo aka kyɛ ne sɛ wo ba yes wonu so aka kyɛ sɛ owo fie yo wo bia ru prekura no e was wo fire ntem si fie akɔ mama no kra nothing but the truth owo fie enti me bia ne gye na ebo me ba no me ntu kwa kwa ba me nto ade mblere da me ba because me hu na no mani agenti no maye madwuma nyina wi no wo say bia as slippers yo say we say be ya wo ba na wo be sha wife fie a wo be duru na no present wa kyede a wo de bre na ide abre na eni gye aba what ase enti no kremu no wakacha nso wo fie de ma me bu kra fu mo no Maa Akos uchidi me ka bibia uchidi na me mi kuna to kwan na oba wodi mi di nkomo so oba mi wo fie but me she wo be fufro dem na mama mi kuna ba ba to wa bra me ma ye okaso wo fie mama me twantro da ti o fie na me de eni gye eba me be duru fie na oni ho no me fra ne phone na koyo opeke ye no o se oba afere na the word no fie na ashifti free o se meba ne saa no na Guti why ni yawo ni yawo woni yawo woni be me be e friend yawo gift ujidi me fa yawo ni yawo woni be me be e friend yawo bra na mo ware no yawo woni mo no
Okay, what the first number way so what dan kwa me a bomodiana FS 02039333582 so we want adan kwa me baby a winning gifty and afa ni kunu foster winning woman nsem no mu kakra winning gift su winning foster su frɛ 02039333582 02039333582 foster mama na me mama bada bontin enye o maame na manipulate wo sefa gift niema fako mana busuafo maame kran ka bi da Maa Akos me maame o he the credit am me gidi fa me gidi okay ebra mu ko fie ho no wo ka kire gift maame sen se ne ba no enye nani nwie like onima wade mu enuti wode ne niema na eba na ne maame a kire na ware se de esi ware na so ware bi ohunu a no aba be fa wade ko enye sa ba jo ene credit okay wo ka so wo be ba be fa wade akọ no di asem ena wo maame kan ho no maame anka bibia Maa Akos yenya eno maame bai wait my friend no yare ne nan ne ba ne nan na nan ni Maa Akos tini ye de me mane baaye no ebufu a maame no yi na di yo ho no me maame untwa ono tio wanya akoma na obi a nkasa sai bia ye kasa ambikable sai bia ye kasa se de be ya aboto toye mu bede ebebo the normal circumstances no maame ne buafu what I say e na me maame nso buafu enti no o maame so buafu oh maame nka no credit so no credit ade de on say wo de before ya ade a enyo maame na ka so sister ba ya ni maame na ka tell me say ba no maame na niji ye ka say maame penasem papa gift we mama o say me say awe no on say wo no obi be nanti kakra ansa na ma ware o on say sabra na excuse me say e bia ye twempra na nya ware ye ni mu what the sauce in mu chapter bia no amadan na do asa bia abraham na twempra na say ne si ana say ne si on say no de ye me kan sa story ni bia wa ono ni suba odan na di no na me maame no credit ba kope that time in the relationship say bia be ware no we ne ma wo ye mbi ntino na me maame kra no na no bi twempra na mo wa ye na on percent ka ye be ware because mama nchire mu ye na me maame mpese ye be ware fi se me maame ko we si wa ho e ma we si wa ka kire ne se we ni wa my wife ne si wa ka kire maame se sai fi na me kom no omo ye manso twefo pa omo ye prema fa na omo ye manso twefo ya prema fo manso twefo pa na abra wo de me be kan be se abra we papa e ware ne maame na one na wo tu no eye manso ode na kwa ahemfie na ode na kwa hasa na papa no e kwotena akodivu asabi ode nyame e va le crancy na odi free it say because rasa fie ona sa manso na omone we ne twe ye na dachi bia no e sure say omone be ba me so what I say enti maame no so kan sa asem ni no kwa ka kire we maame say sa ne so wan ka kire maame say me maame say efia prema for fie we ena wo ma wo ba akwakọ walem me so ne di tro teni on tene so an kan sa no asi twi maame mo te se maame akoka se omo ya prema for no na we mo di abufuo ba me so say adentina me maame akoka ne ho asema kire we ni sa wa abufuo kwan so enti ho na mo buafu gidigidi na mbe ya atum se sa na wo se wa ne te na woni masema o ka kire me mo kwa de o kan kwa da wo te kra de na usuti sa wo bu na afu no wa wo paboa ne na mpaboa so de betwetwa mene so sa wo bu na afu no ka wo bejai ene etie se na wo se wa no so kan bizana sa asem na ne se wa ne kan na me ka kire wo mo e beto se ne wo ne sa ne se wa no o mo kasa bi man what I say bizasa o mo kasa bi man aya ka ba ye no kwa de ba ko pe me maame ene sa maame no e be ya aka so maame so tie wo sa bu ni mo no wo so maame so ne sa maame ne ko ye wasem se wa de kan akoya akanti no wo se wa ne de ko kan na e west chain de wo se maame ko kan no e na fe de we che se aware no de enye ye biem o ye sha wale se ba wale ya se wa ne ka se what I say if you want ye manso na ayi gift maame what I say gift maame Joyce yes so we se wa yes aware no de bia no de ne si ahemfie ene ma be ma de abrɛwo ko kodivu ko wiye sa na ma no so wie no asaba we ono ha we ma ka kire ne se wo maame se prema fo fie na wo ba nipa nye enti wie na fe de asem no me ne me no gift ntem no collapse kra
abe collapse kwa na say them lost gift forever because me ntimi ware ne biem and the hono game sister me say don no e ho na me fa me papa gift bet me dia dance say me papa tan na okay what the movie chapter papa no pema asem kwa no ma me don papa ne pema asem si won asem make dey say asem so ho na come papa was say me ma me no obi akodi nkomo bi what dey say ama say ma me na kan crow say me say we so one kan ama akofa and na me so ma ni we ya shower we say e be ware to say gift ma me afa ne bako say tintin to ma me ne ngedai e ware bi ntimi papa nkopa acho nye dey e ma me ntimi papa call ye ne ya me ko me bu we ma me anim kotodwe panaga ne ba gift dey me don ntimi nya la chidie ntimi sre na anya me ma me momu na e be ware aye dey ama me ntiasem bi o makeka bia no mfa nto ba bi na meni we ne de ya wa we ne pese ware de ye ntimi nye dey ware ntu bu gift ma me anim kotodwe yes e pa na chewo sa asem no ho e ma afa mitimi be nya ma aso no san no e ka bonu because na ansama na e bobo ba na so timi kutwa so e wo me ne gifty me papa ho wonyi ni say me bi so when metwa wonyi ni say obehu say foster edol like odododo wodan wodrechi edi dodo chirel enti afi na abema wutirimu ayoda mo ware na wudi nsemhunu eye Richmond Herbal Center ede akuafonku aba ene akuafo seminar aba na unim akuafo seminar no udi dware a wo fiber da fa bitwitwi wafunu so timi na ne chesebana ne kura ensansa gu ni padua ho ana wo ba wo kofiche on fiti kronsisi so wo dware wie kura na honam ye ohene wo twi dan wo dia fedwu ho ene ho niema se wo pesisi mudin perfume padia ene eye akuafo seminar no ma wonsa enka bisesi a edura eye adwuma wonwaso akuafo nkunie mese wada wodi seminar ni dware wia na wodi nku no asra na chese bibia aye perfect na hyene so usisi ena ye oya fa akuafo nku faso anampokra honam ya fasra wo pesa wo body no eye kama fasra wuti na pan wo a wodi akuafo nku ni fa wanim ti paye beko ahotutu beko enu ti akuafo mo amuye adwumaden contractors carpenters, drivers, footballers, corporate workers no will be bia me nyetwi hiadoa munware akuafo seminar na mfa akuafo nko no so emfa ensera hyene so Samdora and Co Herbal Center Herbal Center and Blessed Herbal wo munyina wo ke Kumase Jeff Herbal mankase Polina Insapon Fico Herbal e wo kono ngo fe 0249 186 845 0249 186 845 and now 0546 840 846 na emma wosa enkebi eye features bamboo toilet roll toilet roll biaba eye say moto ye ne Ghana heya ye dim pampro na ye 100% bamboo 100% organic no harsh chemicals enti wodi ye ho iya wunya infection bia school for no ne ma ya ketenkete na ma wofo ni bi no bosom so na kwafiche kwa na timi bibo bi na wodi ahye wo kama wunya pad nti nkoda wo ma be ma bi ne na ma pad keke na unkofa emprewanyinsan bomode ya ne koto features bamboo toilet roll ema ne mema no amusi adwuma ni krom ha enu nti ema no amugu mema so no me pa cho wo koto features bamboo toilet roll na wodi kwagina kwa ho na wo hihye wo table so a try ya beto no ebe ye onwanwa ne mfa so a wo benya na enti obiama ne sa enkebi sorry afifie mo adwumayefo obiama ne sa enkebi na wono ye features bamboo toilet roll no wo enkran ata mpa kwashi LP North Industrial Area bomode na friends 030 222 4843 030 222 4843 eno yankran Kumase eye 0244 310 620 0244 310 620 gifty maybe some question Messi we be who say as a first dodo eno ntini ma bia be ye bia na nhye da mfa kwa mu sa Mama Akos mpacho enye sa okay Mama Akos enye sa se be hu say first adam dodo so nam se me don sunti no nam se me don sunti na me ye de me worry because say na me don na ka me mpene so say wan dey onye me wade because that time no no fa me kwa ka che me say age na madu no enye age a was me dey me worry so no me chomo of am dey na ma fa asama mo kan nyina me dey me forget e me ka chomo say dabi enti na me se me don enti na me dey me pene so wan dey onye me wade enti me na nya say me hu say na odo me boro so dabi epiepie basabasa no no onye ne wo pe ma wo na wo pe ni je no on me compatible pie no kwa no pie ben
Vas de me catch us say me dey am penny je no. Vas de duane bia wo ne wo de mapie. Me no first am nkoma mpia ka say bia do occasion tie bia me nkoma e dey. Me ko bi da. Kaya mo so kole. Okay. Mate enti ye try ye ba first abema ye SD enwom ba ko. Na enu achi no ya bebisa ne say osusu se aware ni mu nyina no. Gifty efa na chi ana. Ye try ho abasisi a. Abrantie we na mesia no hey enne die besi che wa say na hu no oba foforo kra nam hey abrantie jire gisna ho du ade wa hu ni mi ye bibi wie ya me fra wa wo fa no wo ka kire sen na wo so ma mi gono syphilis sexual weakness ni waist pain no na wo patch ene ba ye fra hey first and fa bomu sa won fa ni ese abrantie gane abratie wo ko yi pa wo so won fa ye na first affair ono akase na fe no se me akoko mo kokroko na mi si ho mi na mbe ba be mu gate na mama no kwa first we fi ha na wasi na asem no episode 1 episode 2 episode 3 na wasi ana ya di grand finale yo wasi di grand finale na grand finale I mean ti bomodia na tanchuku na de besi yanko na ye ni gift ni kani komo anu gift di na samba ye ma no kwa ma ni kani na ena de u bo ni tofa na fe ya to sempa e de ma foster yanko no me pa chamo da se aya brante foster oh ti ene wa ba se obese me free me ma me no mabusna fo aya ware nti empempem no na ntawantawa kakra bi esiye na me ho na ode me nema ene o ma me de me nema ye den ebre me ma me wo bebi ma me handan nti ye ko ba se foster day ebi ayo oti fie ma me panyin no ne efi edin be sere se kama ni jari bede e ma nka na on fa ne ma no ene me nsa ma ne de e me yenko na ma me ka che ne se da bidi so do ma me ye de e ka ho ma mura ansa na o ma ye de wa ma me ne ma na ye de yakọ mo sa ko fa na so mpin fo ye de buy the same thing na ma me kan e nti ma me ka se this o ma me no e ka ho no mba de a nti o ma me ka ho no mba ne de ma me na amma nti ni nti so no o ma ye de o ma me bi be 8 years ni nti be bu so ni yemu se ne na mo ho sa na obi fra me se omo Fernandez SD asori na okono ware bi ko mu membra na me koye na me ma me kan koye omo so mbisi me first and time asem ya ware no 8 years achino na me se da bi awari da be 8 years ka so ma me mbra na so ne ma nko da want me so ne ma na nko na be ai de shower me so kwa da no kono free sa so yo na afi na mo be we de ndie me ne mo nya de anya adwene mo ka se nko da nwene nso me ma adwene na me koye na oche me bai na me sa be kan the same thing na me be fi me ma me bai nti e bai no na fa sa fa me phone se oyi mi sika o me phone so mobile money wallet so oyi bi ene koto radio se o de eya na mi ma yi bi nti se o se kokoyi bi na ye block ne se adan se o we iska se na so be do se be fi we ko iska ene ni pa ni wi ame ni ye block me line nti me call MTN for some kutwa na me se obi ayi sika me phone so nti o ma block me pa no since musa no kan no kra de kire musa wo na ye de eyi am ka chemte se sika na madwuma de force aka chemse wo de se sika no atonsa ada wo kire na sorry fonte me me de inside abro na bro kwa first am maaye na ye mfa no so be de e ma no enti me de first ba asia me se first em bra amamlo kwa so so ba ba obaji abusunya no ba abusunya obaji no first am abusunya ho e me de nsa no sumi enwan no first ni asim bi okay enti sika no sign of foster area ye kofi ofo no so dia kotonsa ko kire asafo so na ade no me pacho scan na ye 200 cedis okay all right enti yen ko foster wa ha ye ma no kwan e ma wo no so enka no de foster no hati say yen yango pa de mo ye pa na wo ti yanka mo ti mo pa okay what asamwa wo yire o what aso wa no anamaja empempe de no tina ga sa ware no e pending e konkon ho yenjaye aware ni yeden apendi yenjaye aware na pendi patrai ya samu enani be wura wadi apendi awade mu pendi okay sa aware no e pendi a e patro waka me nsemi na emunti abia yetie mara wasi bebebe mesemo ni de kasa kakra bujafo me
me wa me gifty na otu me no pepe na me tu kwan ko ma nso kro bi e fe no datano ela me ti no ka say I already be 6 months in a good I no credit I already 2 weeks pepe in a good 2 weeks pepe na already good and so me me le ko man so datano say e ko ya adwuma Akoma abai ko bi on Monday ya adwuma Tuesday Wednesday me ni fe adwuma ba na private car bi gina ena me ko gina private car na ho me nim ko ma on me gi ye ko fie eni me no ade che me ka se on ma yen ko adwuma ka se me ho mfa no enti won ko ena me so ane ma na face ena me de ko ye me ba na ne ni fi we shani ba bia ni ho no na aye me de se me fie bi sale ma me say oba na me tu kwan no wa free fie ane ye de ni hu no enti adana ko no wa ama second day wa ama could be 4 days e woni parenting wa ama to oba na mbisa no ka se say minti me metena na me janse bi o ko ba bia I was automatic or crab be a walk. On let's say, I don't know you ring to born. Man, so for now, anyway, you the ring. At a ring in the ball, say, only worry. And see, you can't, I only see you a horse. And I'm say, so I can't only worry be more honor you ring not to above me. Or her ring less away who. Tis sad day now, or you are ring the law or to born. Well, who ring the new the silly? Emuno ya satna ho na no man say obi anfa report bia ma feeling no ya to adwuma ya no so wo eho because eya si wa wi na enu me nko na wo ho ntino busuani bia anya den entinye ti ya to ya adwuma ya ne ewo ho obi ba week ana no erema ya to nyina sika no wo ho ana me kra no say me de no ko ba bia akoton aba enti no on hwe fi na me ma na ya hange no ono so hwe me ba ene oni fi ano so me ba ene oni fi na wa ba fie ewo ne ma me ho eti me nim say scanner abedi no bonu enti na bia obenya nsafo ne ma no mo ahen hanti no yene wo mo enegu so ayedi enkomo no first na me bisa wo say ebra gifty opie where you will rank wato edi abon awade ni gu na watwe mi so problem ni nyina no ukobọ gift ma me ye so kwan say na oba no ode me fa so mama mpacho me ko bo na mande na ade me ya fa na report do ka chere me say odi mi baba akope ti say no say aware na ya wande bia complain ye dey e doso ono ni ntini nto na nsu no e me fa me as neba what I say because me baba akope ti say onto no ntuna na and I say wonye ne dey it is a me who ni say aware na my fed up na say my bla me ntwa so o say na kai really awo me fie we o ma me na mo ware design a o ma me ka kire wo say se wo betu ne bafo se won tena se dwo wana wade ase no nya isem hunu no obeka kire se ne baba akope no abra e kwatena adan na mo ware nya say let me say within 1 month to 6 months na all kana 1 month to 6 months. Some of the cancer 6 months now are really good. One of the cancer house and we na ma na kai. Oh, mama ye. Some no be some say. Sa be na ma me nya sa report no cancer we ni me fie wu aba na nimu na o kase. Ababa wa no ba na ha no betena first. Ba na ye na o ya branch and seriously very dangerous thing no. Yan kasa chere se de be ya. Bibia to betena ye dey. E chana. It's say one report na ma report no several times. Eno na ma de to so bie mu no wo de afo sesa na ye ma no. Wo de ko ye no. Na so obai wo so do no ntina dan na wan twen ansa na wa sesa na ye ma ne de akona wo de mama odo no man say obi temper justice ana say ohu omobo sa obi bia obeye bia na eto da bi o wa obi be ya ade bia be bro so na afi de amen no enti eno no cramp na make say no man trasio person say follow up no say me gi na ma me so fa na ma me biem no dey imagine say ma wa we oba no wo mi say me ma inform so ne de me de na na ba fine obi ante e ka ma me no wo between ye nko ana ye nko report ma obi fofo bia outside come fa nko obusia for say enti no ma me na so asem den on plebiem on plebiem wo na wo tena ma me ncha na wo say no
sa what na already bed e go into wa wasan ba na wo se opia na wani abre but so ba e de na ese oba eno ano no ene sen chemu denti eno ano ne say on say eni pa no a wo hwehwe na wani abre konkontai no waba fa oba ye no okoye dey wo bisa nso okoye wo say ebia okon na ho na say okona danfo bi ho na waba men ma me kuna na ayo timi ko shembe say na make say ebi wa 3 days 2 days 4 days 1 year bra wo ko trek na se wo ja ho wo fie na no na bra me ko trek no me ko trek no dia according to information don ti fie okra wo won no se ma ne ko na ho biem several times what I say we won no enti we no pastor die na car na e ko fa na ma biem na me be kan ho asem no enti oba na se wo hu nani ma da bi wo ka asem bi wo say etu bia opia but oba ya wo hu no a eti me action oba o ye ne sema ya action I can so one of the phone because like serious what they mention my oba ojina we chia sorry yeah she can do it oba no ojina we chia odo ada obo fu ana what they me me kra na what they say tie 40 but so one we chi David Sonimo. I also want we are Yuliana. Jaina mani so na no for na we mi ada. What else jadi o ye wajiji. Oh me de yanko pe bibi ni. O de krokro na. E ba wa bra wa ba. Yeah. Enti abufo na wo de aso here. Say the girl we sini mo do di no. Sa. Ndo ba we ya wo no me say wo afi say de wo be twa so. Enti ona wo nim no asetena no obi ya wo nim bia ansa wo komuti me freya ebi mo kra wo sa se magimi to the stand say opona wa na ya ware no de we ni ye nya no mo do ma hu huna wa hu na report no me nko hu bibia so bi dan so no ne eye bibi nti opie wa mo wa bo na de na so be kra me o do we didi ni ade me de ka Akoma ti me ko he de wo ye say na wan biem na akoka bibia se wa ba bidu bibia na wa ye kan jokote no wa ye jokote na me chere de oba wa ye no yo ana de cost e ka obo no ma ko wan to nyuma bia le bo wa de show wan to nyuma ma bibia le bo wo to odo nyuma na me pa cho no wo to ma wo no nko anasa ye nyuma wo to ma mansan ba obi anyum no de na particular for program no nko a you go am me lazimra out because anyum na death resistance say me ba out here odo ho bi amede makoma nyina ka ba ye odo ho nyima obi a betia de atobi we bia bia amede me wife dey share mu no na ma ye bia bema ana say me dey share ma ye bema na bia oba ne dey share na ma ye oba na ye general sana man futu am for the man okay na we say foster dear no ni ma ware kasa ku mama hey sister mani abi na me dey ye adwuma me bi say foster no ni ma wade ana efe ba bi no foster e good e ware mu efe ba bi nso no otie o ma me asem na wo na wo tie o ma me asem me worry and me tie ma me asem because if say me tie ma me asem na ko foster dey come no ware me tie ma me asem ma because say if say our phone say bi e kan asem on na say be mama course e bi ma me bi dina be ma be partner e bi asem ya ba ne bia me ma me ne bi o kan ya enu kwa asem mama course say e kan e bi ma me sati sa asem no mama course na me gwa ware de e na sa so na me kan asem a ne say bia de ma me di ba mu a enu kwa asem mama me de it's because some ma me for the ti o mo ye ma me o mo ye headway bibi ba na se ko e bi ya e be o ti na ye ni ja o be ka se bia wale no on pene so mama ko so hu de ade ne tie no enti asem wo ho na se aware mu na enso mo no e wo se me ti be shebe he enso wo ho wo se me de mtimi kipu se bia ma me kra ka ma me aka kra fa me kunu hu a e ha adwe ne kwa se me ma foster eden aso te da but okwa no akwa ka no de enkomo ba bu fa na se papa o ma obeba ma me at be ma no anu tresa no o ka se ne ye se so na ko ma no na me report no se ma o ka ni che se no mu ya lu di ko ma me ho wo ma me bete yo ba ne kan ye o tu ni one weather beni di ko ma ne ma me te ya be ka fa ne ma me wa me ma me te ye me ma me se o hene time na ma me ba fi ho no na time me ka ma me ba ho na me ka se me ninje sa de no ho o ma me ba ho e na seconds bia so no o ma me bi ho a de o se me dwana me di na gu
seconds bi na 1 month time no to the scan on dey bia on dey ahye no obeje foforo gina o me ba ma mi san se na ware na na se ma o ke o de man o kan na me so no kre we na o kan na ya ware ana yes mama o de yima no me say sa we be na me kan ya che say me ma me so refer say me ba no kra be ka che me say o de yima no wo ka che ma me say se me say o ba e fie ho ntenta ma me mpene so wo ka che o da say o ma me be fie ho ntenta ha o ba o ma me ba me ho a e ben ya se mama be de dem okay se me ma je wo bo so say me se me na wale ya be ko de to no no ba chi no ho nti sa so mu sidi ya na se me na fa wo wo ro ma me ana de no ti o wo ma me wo wa ma me ma me say question o we na o kan first fa question na twen ma me sesi a wate na ye beto aso ye nwie kura ti fa question na me fatu ti mu ye ni ba ye be ba doctor ma me mo henwe me je so ma na pon ti sen yangopo adom na won so e na mi adom me ho ye de yangopo ase okay hey na mo do odo mo Facebook live and play to set up and we do odo no more we just Pastor Julius in China. Yes, we have to Pastor Julius Bros. Says you think the one from I would do something. Young man, better. Marvelous. And a pen will be free me. What's the channel? I come to her by Mr. Now, only we don't know a born a par, but open beer to your binto. Now, I'm saying, now my cousin, what you tell do know. Near a jinsamu. Yamia do not sort of. But me no ka say enada yatimi edi yakoba bia na ashoto nyina ndo obi bia owi akwantu heba mixture say na Ghana fo nim say yafu yade duro ba akopɛ all said duro ba akopɛ obi a wo yafu mu ha obi na o yafu nkeka obi a wo ha obi a wo yafu mu bia no nyankopɔ adoma duro bia san ba bio na kokoo de enso na ashoto afidwa man so but nyankopɔ adom enne ne enra no yatimi bi akomia nyina de obi abeko bia no okwa obinya duro bi ato na ma na me ni nkomo ba akon enne de ye be ka ho asem no ye be di kokoo no nkomo kakra ye be de bia me ka se ya we kokoo ya we a ha adwen pa ye ne de bia me ka se ya ye nyuro no ye nim die kokoo ho no e wo famu kakra because mo adwo nya no ya edin ase benye kokoo adwo eti apo a eye adwuma no ise wa do mo suko ise SDF fo asompanfo nipa maako du a ye di ya akwantuo heba center yi yen na botumi nya kokoo adwo a ano odin afiri ho kokoo adwo bi e odwa so na Ghana fo kokoo adwo bi a wonum a ise wonu weekends bi a ochina memende kwase de watena fie na se bi wogya wana ya da bi enye no kore eno ya faduro ye wa faduro ho ana ye kokoo adwo ewo ho na kokoo adwo de bi a meka se wonum kokoo adwo a kokoo nso ana afifiri wo no kokoo na wa otin ka se ya ka se ya wi ana se wa ko hwemo se kokoo na ha wo no ni nyina be fi wo ama wo ho ato na wo so wo se yes kokoo adwo na wo nom no eboaw ndire bi a meka obi o ya adwumaden bi a kokoo ya we no on sapa no obi o ya adwumaden bi a fa hye rutim se adwuma wo ye bia se bia na ntibebre bia o pege na di se the moment ya pressure ebe ba wo veins ni so no kokoo ya we no obenya bi bia meka se nyane ye di no eno no ma ye nya kokoo but unless say unya chronic constipation ayamtima anu den ene de ba wo mu a se tie bia no be kokoo ya we no bi enti Ghana fo be ka se wudi banchi a wudi manken a wudi panu a no kro bi ani sa asem mu na mo ba duani na wudi no hwe se fiber anase de ma wo yefunu aye mmere anase obo nso bebre se be ya ma pressure emma wuntin so na pressure emma wo veins ni so enu ni ma kokoo ya we no unya bi na at the same time ya inherit fi ya wo fo nchen ndi wa wo fo bi kokoo ya we a na e hana ye wo definitely wo nya sa ha no bi unless bi a wodwuma wo ye no bi e na ba wo tena fa akoso cha ma ko wodwuma mo tena se chei enu kokoo ya we ba yes because we tena fa ko na wo base no na bre abaso wo nya kokoo ya we na kokoo ya we me ka se efi mfie aduonu ekono like present we pa ha me gina wa ababe 90% e kokoo ya we kokoo ya we e koma wa da se ni bi ansa pa wo nya kokoo ya we na me kan form ase ko pe akwantuo ko mixture ya du we wase wo se wo te e wo ni so catlight ya onuma eyifi wo ma num ko wani bi go abi kase ko to ja ko bu pia bonten anase wo tunu man na pia bonten a man ko yesa dwebia mese ko pe akwantuo ko mixture numa ko wani wo se ni ma bu fi wo e de ama
me ka say ade be chimbia wanya code na kata acho ade be chimbia kata acho bi ko akura kitikiti da bia ni wi so na eso nsuo ko pe akwantuo ko mi se fo manipa no bibia be kama e dia man ma me fa me number no m2 dua say number no e ade a e hu nya pa ye akwantuo fo ye say ye de mu na to apeti Ghana ba bibia ukọ ho a ye ma me abesan wo nya bia to o was bidio fie e takwa de mensa kekos buachi ansa smart bidio fie e wo boase he ya kumasi ade ukọ misti apedank du fie heba kire ba bi mu bia ye to oduro bia na kwanto oduro bi se bi e wo ho nedi ebu e wo ba bia wo techima ya kwanto e ba clinic e wo ahmaje wo ne chama UNESCO e di mu pe breku ye wo na mo share station ne ban besa bosa no e ne di mu hwe kumasi ye wa safule ba run about odi we ni e che tonsu kwan no kan fie 12 nsa benkum ye ne afa na omega publication ye boso pe ankan so ye kwashiman udu kwashiman ya odi we ni e che so tuo mu kwan no o branch ya boso pe ya sonda kese no e wo ho ye ne asonda no e ne di mu hwe ba me ya me boso e ya kwanto ba kan ye clinic ya we na tena wo so acha se tie bia no wo je ya we e wodi ko afa ba woduru a ani je sembe ya wodia oba ye beji sika kituwa bi mo ya se bebre enti mani wura doctor memfa sen na emra da bi ye ni sansem na chi ni obo kitaba obi ya no ba nyankopon adu se be don wa monye bi awakonom o pere ba ko ato so abetimi aba beto bi akọ me number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your number say you my oya share no o phone number CBA obi aban sabe kan bia doctor o ni nkomo fefefe obeje so me kai Ghana for say ye na yetima si abo say pressure enye yawe ndi wo tora pressure how infection with pressure akosoro all say with pressure akosoro koko with pressure akosoro even komo mayo ya ko enye with pressure akosoro yawe ama pressure nda be kwa ya say bi onu munuo bi kwa onu ma na wakoma ya wo ntumi wo ya basabasa fabra kwanto fo no ntumi mu a ye na yetima diabetes yawe sichi yawe woni padua mu yetimi ebo fam du abi say adoro kwase ma wugya no yesa edusu sanso na be brew fa ba yetimi aboawo ene die nyankopon ya adom yesa ko fa do waso e de abadwa so bio ahotutu adu secret says yakofa ho adu e de aba enna me no kase ene de dua na yala nchi sa be wo clinic ho ndo obi bia wo sa ha no bia no yeguso e ka kompa do de aba akora de no de aba obeduru a yebenya duro de ma kama Yankupon ya my infection ye na me moso e wo ha Yankupon ya next week ene de bedi nko wo bre eno nko na be ka ho asem yanka akwantu ko mesia ho asem yanka akwantu ka mesia ho asem yanka osa ho asem eno nko na bedi nko mo se da ye bedi nko mo no e wo ha me se Ghana fo no dodo na fa ya homa no a ube mi miss course ko wontumi e se ade e ha Ghana fo yanko na yesi ebo se ye infection specialist ya yetumi atu nurse wa ye bu obi a sebi ni be mo free nsuo ni be mo free nsuo na ho keka no how bebre ewo mu no ye na etimi yesa adwuma no enti ba bia wa wutie ni bia no mesrew se tutumrike na bra kwanto for ye clinic wetimi aboaw mesre wo nkan abo bia to akọ kan shi drugling hello sir ba kan so okay ba Ruta soul agent Ekus pharmacy ewo Ashaman Medina ko Adepa Herbal Shop na oko dependable herbal shop ewo Kaswa opposite Datus International School Ghana had here me wo bia memodi na me wo bia menya because bia don bi ho wo temora afre numbers no wo wa afre numbers no wo wale afre wo boku afre ba bia wo bia no frɛ wo frɛ a ba bia don bi be direct no so akoto adon bi atuma yuso ma netimi abo akwaso no koso sanji e number no bi say ye be no eya ye be ye numbers no ye dika no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers no ofre na akwantu herbal clinic SDF for some point for do I can ho abom as a one team no sabe kan
me ya we tete wo bi wo din ko afa ba ya so na frɛ yɛn ye betuma nya do e de amount Yakopon hira wo da sɛ ne ye be sɛ hira nyame ensha papa sɛ wode yakomo akwantu ba clinic na afia akwaji akwantu ba mesha ye wo ko mesha ho ene ye wo ka mesha no so e wo now ye makwa ba na mensa mra studio se abiemu a na memra mebisa Foster say my warrior no elastic for years and months. Maa Akos me da say our warrior no on say I said the collapse na egu na asan council eko na aba enti no eko see 2018 our warrior no other make say me warrior year ben e warrior 2015 Ebeye konebra warrior 2018 okay enti yenhwe 3 years ne mo no konebra no osusu say gifty efa wachi ana e ba cho ai bra na mo warrior no ana bra mo separate kakra no abra na ye warrior ni mo no bra na mo warrior no osusu so efa wachi with who enna me ka say okra me say on tena me nche biem na osesa na ne ma me pa na chew na one penny no so me ka say ma me no me nyini boni aye me ko ne ma no fi se de maka da na ka che me say ne ba ne ka say wa ba ne ha no obua no wona na me ko won so ko ne aboa ne ko di nkomo aka che me say na na ne ye dey e ma ho good gift is abre no ko hene Dabena me bisa question gift what relax say una do asem ne ba yo be man kra ni abre chen Dabena Foster o buy me sam ne makọ me maame ho me na makọ maame ho a o call me maame ho maame simi ni ho o ba me na simi ni ho a na o say me koda ba me achi o sam say dabei ai dabei because me nkai da ko ya kan ya wada na wo me ba tu say pastor ko ha dan Mama Akos e dan ya han na me call me maame ho me ka say me call maame ho me ba ya I feel me to a feel no so abaya ono awu a yesi okunu akodi boni a ono ya hye na tum no awo wonye onyem church onyem no ko ya ne dan me ba ya na me kuru ne ga na da odem me ba Foster ene ga ono na ba e da dam na me nyama guo me nyama wo ho dam woni we me bua wona ne da ya na o ya me say Mama Akos na safaro o to put to safaro oba penfo no oni se woni awo okunu ni ho ya chi okunu ba na me ne da kan ko me na won me so ba na me ne da me ga what is studio en kan kontompo ti azam na kan na bi ti ne ya waka chi am bi ya na Foster ni gain na dan pastor ye bed so mi ya ko me do chatoro ah dan paso e na le back to anu so mama sa wo de ntoma se fom na ba na da so Foster ni mi sa ba ya no e da mi ye bed so ano pa ye numra na do ni Mama Akos na me be say na bo be say 10 na me ko ho ai Mama Akos okay eno de wo kai babra private car ni gina ya o se brand ya wo se on no me kai private car o se me gina ya me no Foster ono Foster Mama Akos na me ka che okay it's one we dan paso Mama Akos me so what no evidence no no mo dress and saying na se Mama Akos me kunu Foster me kwa na ne box da na esem na girl no say night wear hey me to Yakopon na go to 2 times ma chi ni 2 the same girl na fa ko hobby and no sa girl no me kasa me girl na so because ni say me fie ni a wo so fie ni enti say me chi mo ka kan ko ma me ho no o ba woni say say me de me to kwa me ni ho and na Foster no o so no de ba no be rada mo ho o so no de ba no be rada mo and na me ko to so sa na dwo no ten no Foster me say me ba ho and no na chi no na madam for be sure den we adwuma o pastor ho kan say provision store enti mo ho sa madam for no frame say kan wona bela switi wo ku Foster esa do baby aye den aba say get no sure kale wo isu nchansen enti kan wona bela so ama won kala o do dress shatale Foster e ma get no shatale no mo ba dwam no mo bi dwa na mo sa mate man kasa no so ma na hu me sole no pabi Mama Akos me solo no pabi ana me dira milika me solo pabi ahoma che me dira milika ana me ko ho me ko ya na Foster e bi fie na ga na eden ga na ho me ga na wa abonti lak na ga ni mu agiane me da ase na akaba nku wo mu a wo huru mu ai wo nya huru da ase mu ana me bisa na se me hye me Foster me kunu o se o hu mi na no se Foster o frɛ Foster simpa che me ba Foster wo yira ba ho wo so wo ne yira ba so wo se ne yira ba Foster wa ka che ne yira wo ne jai Foster ka che so ko je ne self ne yira ho na wo se Foster o yira e je Foster se o pe mo timba tena
ne ho e su na yira niema Maa Akos ma kochi 2 times okay enti wo ba na wo ba so odam so oba a so ba to so odam so odi mi no chira me da ba tutu enti so chira me ba ma ba to say me gifty odam so odi me me ba tutu e na wo ho me baby sa foster nemom wo so ye ba warefo me baby sa foster wo ye ba warefo wo free wo kunu nchan kwa sha ma me wo koye dan Maa Akos and the waka no kore say sento kwa na ba ya before na ye den e ba ya na saware mu kwa no sa mo no kunu kunto kwa na say before ba na say wo hwe na say ade na ye critical edina o say de wo ma no kakra enti me ko ko me ma wo self future me dey go na mam self future me dey me no dey me na me fa na me dwene ye enti many times I was say me ko ma no kakra na akoma den e ba for me dey no enti but me no we ye ba manti na say me fi wo ye ba manti enti o na me dey wo ma me ho me ko ho be say 3 times mpredodo be 3 times e mama odi ni mo enti wo kwa wo pake oniema na eko me kwa pake me niema fa nko wo kwa wo kodi sen me ko ha e bi wo kwa 3 days and I be 2 days my side den aba ma da me go 3 days 2 days no bit me beka banku e ba sha won ta e ba sha won niema no da ga no be sha me niema no de ende me ko nya be se boso me 1 month and what for no friend say ai me nya month o ma me ho wo kunu ko ye ai me ka no fra me ko ye me nya be 1 month o ma me won ti me ho na ga no friend say sweet is one ma wo di asem e de be fo asepa na me say e di asem na be fam ase na me say da di asem a e no ka de esi kire wo kunu foster opetwe hey eche ope me be so asa because wo jane ho na wo on asori a wo fa Maa Akos sex but onye on ha dwene wo sex e musa o percent on ha Akoma FM Miensa no kra na nya no kra no kra o ko fa mpra miensa no kra me mama me nchire mu me say me ba nothing but the truth on say ya sem ya kan si baby we na wo kan no wo sa ya kra mama ni e de no na ya no wo ni ya pandai walo wo ni ya pandai me ni abai wunya o papa wo fa se na o papa wo fa se ayi no ye kan se takura di ni na o ba ye no a o ba ma me ho na o fi ma me ho na o mo pa mo no a na jora ba da ho no wona na nda ma girl no tam na ka se be no ho de no girl ni nyam ye girl ko no kro me ka cha so wa no na ka cha girl so wa no e ni nyo o ka cha girl sa girl no ngo o ka cha girl sa girl no wa o sha girl no mo girl ni ska o fi girl na girl na de se o te se be wa renti no se o fi ni dia o ba be ka cha o ma me se e no papa se ai a we no worry no eni ya so no pe for se o ma worry de enyeje enti so na je oba no anhye na so nya no kan na nda e kan me ho na wa ye no kan no me ye we me su e ready so de okay bi no mama mama me say no kre sa before na waka so beto oba bi o shena tare on no aduane ade no emi sa sa time na waka so akodi ni ma me ho 1 month no so de waka 1 month na our rainy state need to say now our rainy state need to say what that time no that time no na other make say what can say na near say on to no ment na bi mo wafa bag say okotena ne ma me ho ye ke me ma me wona de bi o ka say wako our ray ye kan wan say me na me call ma me wona na kwete me nti ono ne ma me ne me ma me mu tie ni ya hwan pa na egu aware ono ne time bi o so say na ma wo ye osmeti ma me ho wo ye osmeti ma me nti no sa state ni ma me we sa state ni ma me ma me we tie o me makọ me okaso wa say na me makọ no oh me call ma me ho na only ho no we nya 1 year asem no ai 3 months ne for ho de tie okoso sa me ma no call ye me call na ho ni ho ne ma me so ni ho for the past by 1 month there na me hu no ne ma me say oni ho ne papa I can say na na so say oni ho eti da ko me ho obi friend mama ti obi friend say foster mo ti asan my new site ho ana asama new site ho na matu akotena na na am say asama new site there matu akotena order bay that time am hwem da bia na me hu no e obi ka tell me say every 10 o'clock to 9:10 bia no ohu my wife le say e ho no ye dey obefa and say me what time me study na me say e ho no ti ana na me friend me bada na odi mechi na me ne ye nwom no e na anadwo bi be 10 to 11 na nipa na kana sa na ya kwa for that investigation area ho e kwa hwe sa ampa my wife na wa free fie dada na o hwe na o hu na woni ma me woni na na ho no ayi fa na wote e na
my friend a phone so sad na number na me do my friend a phone so na me say o what to sell us na ho ye na si a we ye ja ne ho ye no me pese me say o say onu so akwhye be na bi je ma kura no na le no me ko so ti be na fie o na ye be man den ko so ti be na fie ema anajo brain anajo be 12 no le ko bo apun ema me hu say kasa nice ro ma nice le ko bo apun ma na Friday no mo Friday no mo ema me bisa man tell for no say me fra kra na ba say me nua ba bi ware wa ha na da no mo cheche say ono me kunu dan ni what I say to that day no no dance for bebe yanko that day no ema me find out to say su ti pie ni nyina ba ma no ho no ye den okose enti oba ne de ukofai mama tie say me chire no emom no onu nko oche sani phone na okọ na ono ekoye na ade che Sunday no anopa no ena ono ne maame tie niam na me fansa wose me ne na ware na ye ware no ono ne maame hai ka ono ne maame hai ka ko se sadam woni na nyina obi a ye ware no niam egu dem no ono ne maame de ka ono ne maame de ka ko twe de se me ma be hu so wote be ma foforo dem ena okọ ofe no akọbọ ne maame akọ ofe no akọbọ ne maame ma ne se ma be hu se wote be ma foforo dem oh sa yeah mama bo se me wote be ma mama nie okay wote be ma foforo dem ena ono ne maame han ka mama asofo me se sabedwafo tie sabedwafo mo kwaso no krene se de se be ka asam me se osisa ono ne maame ko han ka be twe dem ho ne na na omo de ko mu fie omo de ko mu fie en ma sa ne ma na o ka se sa de ka be fa ye no ase no okay en omo de ne ma ne ko ne fie nti no de ne ma ne ko ne fie ndie for the past intervals na ono ne maame de ne ma ne ko fie ne de 1 year intervals ne de eno anu no okay obi a hu ne yanko biem what as enu mu na o de ba ho obe hu se me na o ba foforo te wa o kan wa asem enti 1 year ne de 1 year sifata obua okay Pastor Julius Foster ye be san papa 2 ye nwie ye o ye papa 2 mo twen ahya Akoma efe mo twen ye Pastor Julius mo emre mu kakra na fe ye nyena floral tissue de make am for the mouth ye wo floral disposable handkerchief etimi ko botom opasi mu wo wireless mu etimi ko ba bia wo hem watu atwere obo watu atwere wo sneeze no watu atwere bibia ye kama na aboa wo safety wo health na woni floral facial tissue wo na toilet roll multi purpose towel wo napkins wo enu tiba sanka floral tissues na entumi emo for distributors no 0243 033033 0243 033 Pastor Julius Akwaba Mama Joso Kanaki Akwaba Evangelist Akwaba na yira Akwaba Pastor ma ya da nyame ase ahaye do baby ma I think sir Nkola Wari is a very serious one of the serious marriages I've ever shared here back and forth on 3 years man awari na say we bed can we eguyansa na omowari because omo chimpana no all the signs were clear so team about yasama all can on say nsema all can be see omo chimpana ni omo be e course so nto omo ba ware no kura no na brand team ma maybe can lose interest about him number 2 enu ajo yi ba o kesi so bia say on the no penije na say o say bema atu kwan no jaw na o penije tna so fifia se won ko bodwa ha kwa ma obetima ka so akobodwa man se won ko ye bone ko obetima ka so akoye bone number 2 we get confirm say 3 times a day won no tena no na mpendi ebebre ufuo Akoma menchen now oba na menchen pa won san hu o ma no okona na wa owo na na ho so it means say ma say do anya bone bia ka wona chi a ni kuru betima janso ka say na o ye bone e wona chi and emo egu awari bebre hu ni kwa de ama pa wari asia agasakasa ba no aba pakin nyoma oseme ko ma no ho na ma me no so agemo no ono natena abeli na ko ni timi nya ne de ma ya fred ya bi ko na se ba kesi fo bi freya en se ba na e ba Facebook no na nya papa sanfa ba ya no chese bi ma bi o ho a na enkoyi na abante ka say asem ye twa asem na ho bi e de adanse
nse wo ka se odi ye geyi okodwa oto ade be che no ne nta ade ne nyuma de yentiment na anyina ba kokra se radio wa kan se no top yes radio when you know say onyesa na say am pass identity yes am no nya de mawa deal chess identity happens to be a bad husband we you know we case no so we can say radio oboa se si opempa ye kase mema se o se on for so ma ye okuru ma e mema do go sen e na ba mema o banka wo ye ya go on tatawo but I was said the one answer say or persistent so on hadwen e chese se o kase o ba na so wo mpene a to jai it means that go na ba ma se we wo ntoto ya papa na se wo abotra anyway ka bi ti na branch abobra but ma awofo na shente na mo ankola parents na mo ankola because because that no o na kan so so yansa bia nhyɛ ne tim sɛ ɔde pa ware enti mu na kasa sɛ ka me bo ma guide no na ko tim pa ware because ma for assistance na me hu so bi abante waye aware wi mi bi sa no sɛ woni ne din koma no ko bo na me ma me I think apart from no enye ayi enti nsema abanta kan be bebe me nyina mama ma si mpini na kwa duba apart from say only din ko bo na me maame amane eno kwa na ye with the condition say utie say bo na kan na ye with the condition enti abia so bo na beti abo abanta say abanta might be the cause of our way na agwo no I will be awofoni emesentem no oma mo abaya because abaya ne maame odi ne bako yes be ma no so maame onso sesa wa ahwe ne babre enti wabre no ho ti obi afane die ni abo obi aso wo ni ba obi ase bi awo ni ba nti sese bi akofa ne ba bi na dimba nti ma mesre about time for and can you know kasa ma no mbeti asa kama ni beje because this marriage ma se ye kaso mu yie na sa abaye se sama dwene a ombe ware yie pa wo ni wo do papa na pese ka o ma no to nyoma ye se ya ba ko conclude na o baba na ba busa se dia ware ko ko sini na no ko ne se nyoma ko be no san ma ye se sunya for 5 minutes o mo de be conclude o ba no busa sa se ya akosu na ba kan 14 na ma on fa nya nyoma ya hade ye be se bẹ́ẹ̀ bọ́ ni ma o ma mẹ́ma dúró sí na bọ́ ni ma ọmọ yẹrẹ mọ́ mẹ́ma dúró sí ẹ̀ na bọ́ ni ma ọmọ yẹrẹ mọ́ what wọ́n sẹ́ fi sẹ́ ni yẹn bẹ́ẹ̀ bá sẹ́ na ká fún wọn. ẹ̀ ká fún ọmọ yẹrẹ mọ́ wọ́n sẹ́ mẹ́ ọ̀sùn títí wọ́n yẹ bẹ́ dún ọ̀dọ́ pẹ̀ ma wọ́n kọ́ yẹ bọ̀ ní pàrọ̀ ma wọ́n bẹ gyina òyìnbó ti asùtì na ọjọ́ fún ọ na ọdọ́ ntẹ sẹ́ bẹ́ẹ̀ ma bẹ́ẹ̀ òtún kẹsẹ̀ ma ọ̀kẹsẹ̀ àwọn àṣẹ kí akọ̀nyẹ́ àwọn àmì ntẹ̀ntọ̀ òtún kẹsẹ̀ ma òtún kẹsẹ̀ ọ̀yẹ́ sanu wà sí àṣẹ ma ọ̀pọ̀ nsẹ́ nà mọ́ ẹ̀sì gẹ́yì ọ̀nẹ́ kùn nti yẹ bẹ́ kọ́ kutu fọ́ mọ́ ma sùn náà hospital fọ́ ọmọ kyàw ọmọ kyà pa ọ̀pẹ̀lẹ̀ ní ẹ̀húnṣà fún yìí ọmọ kyàw nyàmé kyàw. Marco kakra bi na mẹ́ka gẹ́yì ọkọ̀ yẹ no wakɔ hu sɛdi awari esiti efisɛ that time no yɛ gɛ nti gɛ no na wonim sɛ ne ho efama ne so ba deɛ ebi ma wiase nti sɛ ɔkɔkora sɛdi ɔhene tiɛ no ɔbɛsa abɛfa no nti ahampan so na ewura ne mu no ɛnɛ wɔhu sɛ bebreba ɔkɔ onye nyinaa ɛkɔtena efie nyinaa no wɔhu sɛ dabi ɔhene so baama no ɔnyɛ biem nokora na wɔnka nokora ɛna ɔnka mesrɛ ma binom awareɛ wei deɛ ɛnwu na mmom boy girl ɛnwane nti ɛnɛ suiti ehu sɛ wɔnyini die a anaa bebrebe no nyinaa medeɛ yɛ metu maa no fo sɛ mohyɛ ring na baama bi ka sɛ wɔpɛ wo a wɔboa ɔnyɛ papa mu na wɔbaayɛ meka no kora kyerɛ wo ɔba bɛsie wo fie ne wɔba bɛgu w'anim ase na wɔtwe ne ho brɛɛ ne wɔkɔpɛ baabi atena owia a wɔware wo da meka no kora kyerɛ wo sɛ wowɔ kunu na bɛrima bi so na wobɛtwe mpona a ɔboa ɔware wo ɔbɛma wo kunu agyaa wo ɔgyaa wo wie a ɔbɛkɔ akɔware foforɔ sɛ deɛ yɛyɛ wotumi firi wo kunu akyi bɛfa no ɔnim sɛ wobɛtumi yɛyɛ ne saa it was from serious enti woyɛ dan ɔba wie wo saa ɔbɛdi wo saa wɔwie yɛ ano ɔda ne ho na ɔkɔ ɛne yɛ fiada ɛyɛ sɛ enti ma na mmoaware no a mɛma bi taataa
China or frefra wono woni wokunu nam na wo ka bia gina na wo ye wo ba je wo efe e na wo ba da ba wokunu su ka bi chira wo wokunu o ye ba ma POP ba ma obi na no ka bi chira wo ba wo efe na ba na bi woni wokunu nam wo ni wo bi na no asi oba wo efe wo bua obegu wa wariye obi obekọ sweet mistake awaye na wariye ni mu na ama ene obre ne ene na ni jini kunu ho obua na ni jini kunu ho anka o me pesu ne samini sweet anka me aka 8 years achi me ba me pesu ne da bi me mo bia mu da na mom sweet akohu se sankwasi ade na wo ye ye ni nyina no e me ma na ehihia no ka se ne ho efe ni nyina no ba ko kwen no de ring be share no about to say flowers yes ya ti ba na ewia na edane enti ma hwe ye hu ye ye mo ya wale ho ban na ye mu ye kunu no na ye mmere ye ho asete se de Kristo kan ya no na enhyira mmere ya wale ye mu ye ntumi wale nie na dan kwa ma no na me so obesa aba ye nyina ya kwa akohia na me nsira o evangelist mame mambo me nsem table na dane emra ya ka se na dane alope ni na pe o se me ntia o fantifo wo asantemem ha nyina Akoma FM o se Ishmael omreku okay obaba fantifo nana producer ye dia mami tu sweetie ya besro suba wi dem bia no obefa dem bia no obefa 18 years he buys say 26 27 onofo no sisi so onofo no eguba senya foster na besa be fa me ka no kura kire dem bia no ho a obaba be fa say kotoba sum dem bia me fa da enti Christi sweetie ye be sraw kati ni je fa kwa wari o bema ye u say na chese na mami kanje ni say bema bia nso o maami o e ma no mo chese sa ma bema bia o maami o aba wa gi se jama se samunkuwa na ase ana jese ye ware mu wia ana no bema mature bema bia o maami eye 18 no so fa be ka sadabi mini me kuno ko a ye me say means come ma immature we say busa za wana ma wana maturity oh and now because say 18 years I was 18 years ma wa ye I was ka ba chi o and me ma me so kwa no wagye na no ati wo sumo ba na wa ware pe wa ye so serious back no no to me better wo fie boso me no ja ne kuru ho na wo ma mi kwa san beto ma utimi fra da me ka chen say me da matie mu sama branju na ya me ba problem me ba problem na ku so what no do wo ma mi anwo no ba ba so ni ma me wo no e me sere ma no amagi yem say emema ndi ase ye ni ma me ye ma me anwo ye no ye so to de ma me no ba beta ye chi because salary konde na sana ese kono ye be sere mu ye be sere du ba bia mo ma no mo ba ye so ma me no baba na ye pele we so na so obi atra fa no be ye je ye ni pa ko sa wa ya de na mi sere pa say ye ka sa oba tebu no be da o ba se ya na ko ne mara na mama ne mara Ezi for say I ni say aba. Akoma FM. Say o Bible nso se mi sua no me dwen say ana. Enti mi hu ne say na immaturity wo ho. Na o mususua. Enti niam bebre na esisi ye no. Na ye nkra dwen. Because mi hu ade bi abe ma ne be say na okobo ne maami amane. Na kunu ayi we na to na okobo ana be ma no nkasa kra ne sare share ring no so sa na oba ne kan. Be ma na re no de ma no. Be ma ndowa. Be ma be na wo be you ring ato abona ono be sare kan wa. Be ma no wodo pa o pegel no. Me hu ne say still or that so. But sister ene ne ma ohri no wasi ohri ne kasa zisi akra wo be o ze de no si kasa no okom ma me bro ho ase wate me se bible me wo me se be ma do wo yire oba buku no
eno ano na asumdue na eno ano na aware no say ya na ye no aware bia no went okwanim aware bia me say mama who say na ya ring is say na na ma ka say he na ya nkoni e be dai he mama yo ma ye di wo fufu ni na de sababa me wo mo ye ma me fo no muna nanka wose mu hu se aware no baabi e de baabi anu enti dia baabi a mukra nanka wose mu ka omo ben mu na mutu omo fu mama me de ya na ham so ba de ne ma me be fia ye je no na mom se be mama me be fia se no ka bibi se ma me ne hia bibi o se medjuma se na be ma na maniska honya na ye na ya as oba wakwa aware kra de o ku no ma me asem kra de ni kwan se odo hu hihye mu sa in fact I was say ebia obetime tu be ma ne fu ba se wo e how say be ma ne ma ne ma miska de wuntimi nhye ne sa enti mama me de afutu am de be ma no so obetie dia aware ne be ma ne do so do no wa kwa wo ba bi de ba me ye sure so aware oba akro be ma ne da so do omra from ne enka so penadia we be ma ne do ni de we de nye edia om ye enka no boko no mu sese no mo nko mo ba bi so mpene so de ne wo na abesum no because be ma no nye na adwen so obeko ezi for ye dibe na so egusa da wutie no yakọ na ye ne bila enkonkodi enkomo ye ba ye ne foster and afa gift ebeba bewie na foster be sorry a odo wunyum na wo boma gift no obeto eno de na yetama aware na so no na de agui de akofa ba no so wonfanya nwom ento ma yenhwe bila. Yes, ma'am. One of the Bama 20 na NS 20 minutes. No question. Hobanu yusu ni sana Bama 220. Sans will be a bit for so chiro. No cry. Maybe kwa no nyele se so ni ba bia wadri. Sanity. Or baby o su NS 20 bia no or the Bama bosso. Na the one tia se fin say ye dru enye dru NS 20. So body sisi hu a emma osensi ni dadam okọ na chi koya kwada. Enti te said ye Bama mfa oda. We su next ointment ma ko ba kire say oba so busi abisi ayusu next ointment no o se wudi ukọ adwaye a men pre ho nko ma husima be se du ko hye wo ankasa wo dem ti next ointment ni kakra fa sawa fa dobore na fa hye holum kakra ne jano be si medu num no afa sa ko hye wo dem ho ya sawa no fa hye adim to twene na afa ko hye adwaye ne dware uwi abonsuo nyinu fa bom eno ano no what says to that dem wa yakwada next ointment ye ne enim no ye de giade me se mba ne bi hu oba bi no hu ba ma one nam a wadwen ye o se bia wo kosoma no ana se bia an house girl me se one ne message one ne ti because nye wa ya kire ni nti o janu oni ba bia akobio next ointment sanity but me for numbers ni metie fu ansa na fe ma kirem kakere e dey metie fu next ointment na fe awake natural capsules numbers ni 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afe 0276 53 77 01 0276 53 77 01 wey Dr. Ernest Odro ne numbers ono an kuta na ade ya anadumpo da ade frɛ no obeje so esan sɛ dwuma nti ɛna ɔhɔ ɔna ɔtwen na dɔfo ɛne wɔn na bibi hia wɔn mepacho NS ointment enye adura ye kan wasam sɛ twɛn na yare koda hɔ ansa na ɔkɔpɛ kyerɛ kwan wenya obi ɔyare da hɔ no ye de kyerɛw sɛ NS ointment kutia honam ni yare nko a na afi awake so ko ɛwɔ honhum ama ho ɔde na wie pɛyɛ ɛyɛ ndromionu pɛ ne ye kan ho asɛm na NS ointment ayɛ kan ɔba utirini esiesie no ɛmatiri ni gyina kama ne yihuwa bia fru trasinti huwa de eka enye manko enye memanko obi a etisu konsu bia no huwa ebetima ba otiri no enyi wo otiri su bia huwa betima bam empomo otaisa kola mpo utimi yi nansa ne di na otwe na onyi ya huwa ebetimi aba enu nti ma NS ointment nya wonku a wisu fasrasra otirim etnyi ne befu kama na asa gina yie na asa pam huwa afru trase na motiri ni na ye fe umpe wona apede hin wo de se honam nani a ekro eyam pimples krosankresa mampere
masi kana mitie ayo oba dwiba o ka sa de no ye breso no na eya wo sa na nkanka guto wo hye piota o wura nguro na atetare mu ani ensuo no boa na atare mu na adane kuro wo awaya ba wunya enes ointment asani ma we bi ma wo nchen titru yo na shampoo boa chapa securities shampoo boa hwache be no onum duty no apon mebe no nsia no afa line ho ko chia wadanfu ya fa sister ho akwa wo bedu fi na bo no nkron na mpaboa da so hyew wo hye socks miensa wo nan what days no me pacho hia enes ointment esisi wo nan no ne ho etrontom kama anya sa dachi shoe na o hye nda bia socks a show na ho a show no sa proportion ase a unya gefo mu amukọ afuom me kan kura kitomu no nsuo tutoi he obi okọ afuom wa kurase bia ni adista mo fa atechem le kọ afuom sanse impo mo amukọ tinisu mpo no nsuo eto na mu na wokọ se unya enes ointment e bo sisi una no ho na amauna no ya fine trom kama pa ema ahoɔden asa aba mu ama wo no ye free se enes ointment eni hu a wo bre entie ni aye nim se ne yete no da bia di hu adanse a yedina kokoduro eni tumi mu sanse nim se ne yete eduro ni din eye enes ointment eye nku a ehwam ne se wanka so de se honam nani a wonam a wo sa age fans asisi honam nani ama wo no esa ma age fans sanse among very nice center obi share out bray sister na ye hwam papa ontimi misao eno hu adekro now they give fans ko enes ointment me patch your numbers ni biem 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afa 0276 53 77 01 0276 53 77 na afa 01 yahwe na atiefo bebi a no bitikama nche obesi anase bia okokra wo yadru ho no mo yamma bebi a obetimanya bia to ne ntodwa ama yatiefo ene ahwefo se be ya bebi a obia no benya bia to na oto wi a wo de akosa ho yade o kire boti enka na ya danse na wudie mo enkan mo de woni be kire o kanshi drug lane udro kanshi drug lane na oso pe kinswalk herbal benya bi ho no mo aferipash ventures e bi ho tinatet herbal benya bi baseline pharmacy bi ho nisi pharmacy na feri jos wenum ayomu a omu ewo enkran mo ko fodua apuemantem kropom ko fodua nso no wudu ne be kire Gavsin pharmacy afa delight pharmacy drug right pharmacy binol pharmacy wenum so ye mia mo ko fodua metimanya bi ho no na ye de ne kire nkokon so a Ousko B pharmacy Hillside pharmacy na BB pharmacy mia nsenso ewo nkokon a mo ho nyina no wudu ne kire ho ma dodo bi apabia no nsa betimi aka na fe mo ka so nso no anase infifiri mantam so do me check aso tribe of Judah unya do tribe of Judah dodo bia opabia no ehode e ba kopɛ tribe of Judah nko a dodo bia opabia unsa betimi aka ne e bakoma se o se kroma bonten so a dani heba bi ho no mo misi heba bi ho kolina heba have me pharmacy Kriske heba ena no me ka kyerɛw se ya maame nano Abrante Richard Kokopien so asesi muze chano omutu he me se adepa le ton hu yes se ne pankasa na adepa oton hu ankasa enes ointment wo mo anim no no hu se ne yetie no wo mo gusom ton den ti aka wo a wo hwe yen wo a wo tie yen se wo be kokopa bia to na so adanse no wadi e de akire amanfo so na bibia atimi akoye na yemfa de ka ho a de ka ho a eno so ye can say awake natural capsule yemfa entrustment tiefo when ye honam ni mu adwuma ade ma tiefo na honam na adwuma adwuma de tie ne se wonu awake na eboa ma won kwamo ni nya hodin yie bro ni be ka se eye mi bista na nkwamo ni nya hodin yie a eno na eboa e ma ne wo ye bia watimi aye ni yie hodin mu akokodrom mema mu ye ka se wo be ma nya be ma ne be ma no wo ye ade no ye ni yie be ma ne be o ye mema adwuma ye ni yie mema adwuma ye nkukura de ye no ye nse ye mfo pije na fi ye nsan kwa ye adwuma nkasa ma de ye nkyen so a be ma ye ni yie eno ne be ma no na e ya wake ne be bo wo be ma nom oba nom na be ma nom a mana ho de wie peye no ba nso nom a asa kanya na tinka siesi ni yie timu ye no do odo mu a ene ejai emfa ho ni nanu asemasi ya modede ayaka ebra modi awake asiesi mu asem no
case guy to ababoso awake natural capsule esa boa yi enam yare bia minyi bi mfrim enam yare bia awake natural capsule ebeboa amwade ofa onya ofa hodi na bia timi akoyie medium nim ni ameka bible si de nim ne ye kana de hu so ne di hu adanse me obi a me mpa danse de na me hu na me di hu adanse na me di ne yie etimi si awake natural capsule na fe ns ointment no emienu eno ne adura asase wesu since ma me umba wi ase besi nne metime bi ma no me di ho adanse me bi ho adanse ye da minim se ne yete me di adanse am di ne yie za kokodrom me di ne tumi mu obi a mesuma ma ne bia na se wadi ma no asem se achi akoto bia so no obi la no a odi adanse di fedro no kopa wo de awake natural capsule esese ni pedua no na ye ni pedua ni yie ama hod na wie peye na fe ns ointment aye honam so ani die na ama so hoden no awie peye ama umpewe na pedua ye baba da sene na so mfa ya de ntwen da sene sa se bedu ho na oni ni ato wo tie na wate ye nkan sikrom ukwa so pe awake natural capsule na fe ns ointment number ni 0245 07 99 15 0245 07 99 afe 0276 53 77 01 0276 53 77 01 yada se already admada sene ya mention papa bila ahaya kuma 87.9 f makuma mun samjumedie no eno so eguso awutie no ya bronsam ne so bia gifty na fe foster na foster eno krasem bi no ho na waka e de atreme because asem bi ho a wo hwem betimi eno krame say na o maame entumi emeda no dem ho nyemo mpa moso e mamo na fom ana me pene kre ma since I'm a worry sweet say my wife no na make say yatena fie mu miensa da bi wudi yi ma enya no kre da na me meda ye dem ho da o meda mo dem e je mpa bia bo so mu mamo na fom da nya no kre gifty say adie na wo pese 8 years achi foster enyama oba ware no biem me pa cho me foster open me ni boni bia de ma no open if say me no o ma me beja ni bibia no ma me mbo wura ware ni bibiem o beja ni se ka chiro ma me a me ni problem me ngu aware me ma me su ngu aware nti o ma ya de so o mu ngu aware ni nti na for the past 8 years be me bia ba won chane a no ma pam no so wokunu wini sa be me bia ba o mo pam no so wokunu na busuafo okay all kana matse all kan dey buy na what is so wompra ana woja wa kware bebre oja wa what is wa kware ana ware empana dey bebre okay but won so se won so mo separate won so akofa yeah no so sa okay enti what is there gift kan no mete won so me so many problem bia woni problem baby upe gifty me so me pelo enti wo how ben wono aka ne how wase wo pawade no ba ne how ne sasa wo maame merewura mu bebra eno ha no enti wo so how we won ho ne say ya se no so free ho a mo betimi atena enti me so me how we won ho ne say so no so be ba betena lord ne to betena ase no be fi ade na on pie na onye na me maame me ko no ho e chena me ko maame ho a me so many problem bia what Maa Akos my say when you feel say Maa Akos 26 years oba wa ho ofete said die Akoma ebra wu nyini no na aho ofe no esote enti me ho ofe be ma bia hu mi obefre me emema peme ube hunu no wani beba ho so no then wadru age bi eno ne utimi kofa man bi sa no fa no fa no ha mo ha hwe be ma na wo fa no sa no age na beat you no nti wo fa ne sa wo ha dwene na so sabren because wo here aware because wo age no eye atra nti no wo betena ho sa na fe wo tete so ti ase wo say wo say apiepie no ompe me come ma me come na ho ene sa ne man ompe wo betumi agya ma no Maa Akos mem de honde say no first na me so a say no my mature okay baby me do no me ma me ntimi di 30 mam say and na say me hu de ye na de enye
enti no se de maame no so na abusuan no kan no aye 8 years sa no abusuafo no se se meme de me problem nti se obetimi ni abusuafo no mo bae no amuti ogina ye no eba dia abusuan no de mba man because beba bia ba mo ka chem se mo okunu nti se otimi ni abusuan no na mo be gia wale no nyina no etusa eba ni e ka bibia bo mu dia abusuan de mba man no wantima anya sa de ne dia eba ye den se awale no Akoma satiase enti ase wo faster ye den no exactly no na waka no enti mo beko ekoje se me ya wantima ma sa dia ele na wo na nye o so shumi na tren be se na e ba ne se abusua bia nkan ye ho aha enti se asem na ko e ama obi anso ate ti dem fo ye ko fie nso a abusua fo no nyina se be bo mama ne se na ka se gift se ye abusua ne ba be fa no edene ko ne fie dia obeba na se ama dia problem bia enti ye free hey o ko bo abusua fo amane se ma wade mepe ye force obi o ha but ye mpese egu aware me hwe animu a me hunu love me hwe gift ye animu a me hunu wodo ena me hwe won so animu a me hunu wodo now se modom ho a mo ma abusuafo bi antete montem enti no kone ko boy abusuafo amane sese enetie na mo ma ye feedback no because ono de odada bre woni e want to me aye no kre ache ti want to me sesa na ne man sa ma ho wontwe form so wotwe form so na oba na BBC a she can go back enti no wasa woko na woko fa were na wode ne brefie what you say mate de waka no mama mate okay enti sesa na tie de a yen rewra mu bebe because me pese mu mienu obesa yatena mo tena ese mo anwo baby mo ngo ba ko na mo fa mo ba na ho fe me kire me wate because e ma bi ya da wo phone so no ma you gift so on pa media me po mo fa na ma na mo se mo nya me be ko ma bom na mpa de pa wo pe ba mo beto nyuma mama gifty wate what can some na me do say first na wusha say when you be ntumi dictate ma and that is good na bibia anya kama ke baba mesra mo kura dako ye be get together ye nyina ye didi abobda ani ji aba why okay inti ye kono acapella Akoma FM ya medan wo to awose gogu mi mpo na nya awose nketua yankwa mepa na mimi ohelepa emedio mimi meka manu adua kemfa so bene woso mishani wa konfon kemfa so bene woso mia nanke mi bila meseno ene baby amefe bia mejimidin asasi so enkwankwa mehiao Unya udenya a meto me boafu chewe me mpa ibemwa emwa so ye no ampa ho si mampo meniati ye denie sikanie kosonie aware panie adwuma panie eyadumo oh eyadom we ya wonwum na wabo ne dada ne bia na sisi na compose the song we current song amaya fe number be promote okay me say we ya de wonwum so ni say problems are mo fa mu e wa aware ni mu nyina no wo betumi ato honwum sisi a afọ menwum bi ato e wo ho amame because producer bi apia pese me che producer and so what be na ate a producer bi afre wo so be produce you pa eni da so yansayo say ho ati afidie eni da so yansayo say ho ati afidie eni da so yansayo eyamue no dear na dear asembi betu biano minye to boasio esa na yamue na dear ebiara o sesio she
one for Jamua who to me pay my man say and social me friend woman unamia manasi me my wife and send the bien the four kind me call me be obisi wa hunu nsa wa jere mi so ni na mo no mama ni na mo ma bem ena ben se ye pie ni wa ha eye me no de na de when yan nyom na we twa ne dadagu ani bio se sie ena me ma na compose sa nyum we ya ade bi o wa eye wo talent ena nyom to oba munko siesie Akoma FM na dachi bi no ubehunu se ukuni obeba be peja na won so aka se meka ho bi ena me ma ne peja ma wo bia ensim kwai why gifty na minum se nyame adomati ebeyeye ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no enoa ena waso eguso amutien health alert clinic make for ede amount me pacho omensis no enkoye diabetes no hypertension no stroke na awo wonan no wonsa eye titriti ana anampokra se wusisi wo jese wo woni so ya tabriu da na dwa wontumi na yade eye health alert clinic ena wasa woko also obi ana ho keka no so obi dware ohonom odware wia na na ho keka no sa de me kwa na ewo me so but oko health alert clinic o be hwa masade ni nyina etu echa enu ti bomodi anako ashaman woni Queen's Hotel ene bo animu ana hwe animu Medina Post Office oben First Atlantic Bank ene kasua Crispo City Junction free 0242 0242 0242 51 88 93 0242 51 88 93 na you say kofo sika dwane pa bombe tu kwan mama won say ene de Ghana aye so wo hwe na so peso tu kwan akọ new place the way nkrofo ni esa bre azan ho so wonim na dis usika koma nkrofo ya omu usika be dwane akọ eto no so a wa wonya nko identify away travel consult Dubai, Italy, Canada and also UK Qatar World Cup in apesa oko bomodi aneko na womu de ubeko sisi a womu eni usika we here wo birth set and wo passport kuma se ahinsan bonsium ena ye wo frɛ 0543 888 773 0543 888 773 Dr. Mensa Eba Center Dr. Mensa mama ye wo fi dadem no ma omode papa bi bai em se no ma to na mpo njojo yare stroke ana makoto papa ya achene Dr. Mensa be so papa ni mene papa no wo say stations ni bia omo sa omo titi ticket na ne papa na anante bibia ya kamaka Dr. Mensa de sa dance die no kwa de media ma no kwasem Dr. Mensa ya de enu nti bomodia achene mu yesu na bebu nyina de Dr. Mensa back clinic ni yede ni ho dance ya kire wo no yade bia ni wa doctor ontimi entu eni yade pe na menti say doctor ye ko yare bia wa wo pa wo wa koko yare bone pa ya stroke eno kwa na medi ho dance ni na wo kwa Dr. Mensa yade o yade enkran Medina Zongo Junction man FM dan mu ka so ne sene high school hwanimo kofo dua nka ne ba bia ne yekum nam no takwaze woni secondary college hwanimo sunyane Presby Junction takwa woni Dr. Fonse ne hwanimo go so main lorry station wadunko no fen woni post office no hwanimo samek retman powder ne de na na yore mama fiade pa enkra ya you say ye meya ye wo so person ba adwin wo person osua de akra bi ho mama osuma na okwa na de aye nwom to obeto nwom no obedu okwa na ne bra say meso person men ni bi ma no na adwin mo Dr. Mensa I was 027 1173 551 027 11 73 551 na ene Dr. Mensa enkonkodi enkomo sesia na Dawood Eba Hospital Dr. Dawood asem yeke mama na no se na mahawo me ko se mba nya na me ka se me ko mintimi ntwitwa me ko nya Dawood ointment ni doctor bia me ha no doctor me pe ointment ni bi maso ahwe mama
eye wa poso no wa poso nso obi o ho no ma wo ho keka wa poso no wa poso se me kon ya na me twa me kon na me twa ni na ye Dawood okay enti no Dawood 360 capsules we are now the ointment na twetwe no ano no for Dr. Dawood I was 0244 88 64 37 0244 88 64 37 obenya bi wo heba ene pharmacy shop bia emo eno nti manase nyenti a top chocolate is me die mu mama edua no ka bia me dem se pan no die yesu di pan no bebra ye meti ene akwento heba akwa me se pan no ka wudi ase oye mu ntim se dem si di pan mama unya na biceps mu sa no na the top chocolate ne fema mama top chocolate do ma anya amaye ya nka ki ayere nka ehunu pan no pan no mu kredi pan no bi wo ha nya the top chocolate ne fema no say yes top chocolate 3 in 1 chocolate drink and so koko ye bibia wom ye wuhia ene wunsu ohie bomode ana frɛ 0243 033 033 033 0243 033 Dr. Fertility about Dr. Mafo mama you say hona na yesi ade le tokwa kukra doko mama sa oba owo no abesi sese no ntimi nante Dr. Mafo sa adwuma ne de e adwuma nyame de ache no oba wo ho mama awo ho se mama akwa aware na ntimi nwa ye de betwa wadapa me so obi so bi ba yesi e kona ko ho de me so ko Dr. Mafo no show mama be ma bi wo ho no ma one na aju se mo beda afa na ko tetenten be ma me sra obe ma na nya adwuma ko Dr. Mafo wow enu ano no Dr. Mafo Fertility about center wa tonso espresso ati ebisa abase oben presby school no fair 0244 41 10 0244 41 10 Cafe talala mama cafe ne yese be ma o be wo so de fe oba no so de afel na fa ya talala na be ma o ba wa de wo so ma yese nkruma se etruka be dem be ma o ko si obe ya obe de o da ha bo se o ya de on se mama ye wo daddy ene o ya papa o ma ye from daddy no o mu didi a no mada ena ya papa fo no e je say o mu nye hwe mama mesre okay so hwe na be ma ne mu nye de o hwe na usisi ye o ya mama niema bebre Akoma kona ko pe cafe ni na oba so mama oba on se o de pua yare boni wo ho no mensu kakra bi oba de e wo sese enso ni baba bi o enka no enya okay enya cafe cafe fichi kromo nya cafe dani ye ba kwale na apedance ma de bo ase o usko bi nkoko fe Harriet e was 0207 183 819 0207 183 819 nema wonsa enka bi na emom sese no pa de Dr. Gbedema Herbal Center or the Bedema garlic mixture. Mama, what's a garlic? Yeah, dear. If I were on my garlic, or once a while be no one. Natural, fashion, okay. It's unyabia a boy one castle. A boy, papa, big man capsules, and my bema Jinasu man, boy, Juma 24/7 one home. No, correct. And not Bedema ladies capsules, and also the your bar. And no. So that's powder asthma. A bit come on, papa. We can't Dragland International Herbal Center Benyabi Ashaman Equus Pharmacy Redeemer Pharmacy Carnation Castle Tribe of Judah for Dr. Bedema I was 0272 42 0272 okay na ene ne nkomo Caresic Ventures ya the Sahara Mixture energy capsules what's mama ebia na make oba wo ho no ma e wo se usiesie ona na ba hemfie ho no ma otia ho na chese bibia ye kama enye se e wo se na na be pie na ne chacha ho nyina ayefi obeyesa na okwa o mabie sanso na be mebu an be ma no eho agun se eho agukuro nya kono gonorrhea syphilis beko ene ye de Sahara man capsules aba no so ye mema adwuma eja wadwo mema na wo se gina hopoti nye de wo se ebu ne tiase yes sa 2 man no mompe hindi about Mr. Malaria fever typhoid and diabetes a balance wo blood pressure na perfectly o can she Dragland Pharmacy chemical shop nyana for 0246 34 83 0246 34 83
8334. Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services. Nanaire. So prostate cancer, prostate enlargement, ulcer, typhoid, hypertension, diabetes, stroke. I want pay. And you know nurse me now herbal. Yes. No one can. You know Adankwa me. And with Bomodia, Nebra, a Grace Gift. Na enkran so ye woni wa chimota petroleum bangalow for 0543 32 00 0543 32 00 Unsa eni eye nipadua kania enu nti obi o wani yade bia nkwa da so heba onse mama obi o hono mo se etesi mani so obi o se amehu ade a se ensuo bi ginagina mani so mama ni nyina ye obi fremu ana wo ko nti kwa ni da so dibra eni da so heba clinic ni hwema enu achi no etwo ni nyina wotu ase fibroid ne diabetes ne be ma wa ye mrempem sisi yade stomach ulcer so se eni yade de wa sheda specialize eno ye na ba bi o yade na dia ka yot ne tekura enti eni da so heba clinic no wo mo e won Krantabora Alhaji Walako Junction ena kuma senso wo patase brother man heya kwada so state wa bono east chima go so ena afa oti region so wakobo won sese wo ho friend da so heba clinic was 0540 864 232 0540 864 232 etfo ye twa ye ho abasisi ayeba ye be kwa homa so Dr. Mensa wada Dr. Mensa aba be ka de won ho ama etimi ato mommy mehwe nani ma anime no ama tinema yese bi okoye amanso ne kuma se de omu twenti e bia na ade asent wenti na fa ne ma na yede ama enti ade che ye na wa ama na mi se no ade na se mi jai bi bia ne ye bia ona be kuma se na be fa no out say wa be fia na so wona ma no ana na ho ana se mi fie me ban be dem bi kan see so fa me ko na ho street ko chial se bia me se o wona na ho according to komodie no se kan na ba ho a ko be ka sem so bo no bi sam se me le ho to seram se na ho e let us say oni mi na ho na me be fie no ni ho me call ni ma me ho no na o ho me call ma mo no bia o ba me tia wa ya say ye dwuma o ma so me call ma no no ho ana me ka say ni ma me say ade sei na le ba no aye ene ma sky di bidwa no o de sky ni na be kuma se enti no di enti no ho yesa ma me ka say me say e bia me ware no no na me na wo se me toto ma no me enti na toto ni na say bia ahodie bi sample bro sentari ma me na kan say bia me na wo se me toto me enti na toto ni enti so wa ba fie na se wa ba spend this kana problem bi eni ade wo da de jam here wedding on fa de jana here wedding asema ma me kan na makin okay enti sisi na lo so woni ma me ho me no so han dan wa dan kwa me a yetim enti si na djuma no me na wo se me call back because wa ba fie enti na ade a obese bi me sia no makọ ma so no bi to no choose say ida say obetena fie ho ana say obetana ma no ho ende na wo no ane ho enti me sa kofa ne ma no me kofa ne ma ho for the call ma so no si an na jani fie anya me no wo bi o ko no ma nko ne ma nko wonte ne pa me jani fie me sia anya me no call ma so no bi enti me ba fie no me je adwuma bia na ma no sana me be fa ne ma me ba efie be fie na me fie ya ka shem say abrowa o be 76 years o ye kramoni o fe no ka shem say catch abraba o ye le timu fie ha no seriously good kramoni for fie enti no anya ade obo so saa so because one le no me no ye adwuma no o de na be fie ho e me no don be fie no don ba o sini nia no o mo ena be wan say me na fie wa abro wa hu say me ni nia bia e den o de nia bia ba wa abra me presence wo ho enti so de na be fie o de na ele e che say we no ye bibi behind the scene bia minimum ti be ta ne say na ji me sika na to free from cause o mo pushing ko ba wa for no hwe ne ya o de ti fie o na e che say e be bibi bo ma chi a bia minimum ena na so nko che ne say wọ́n bẹ́ẹ̀ na bí bẹ́ẹ̀ jàmọ́ yà náà sísè ní ibi à bí blame no
ma so dia make on be man dia ma ko to se dia da na bi dam so ntino no we to ball no doesn't mean say wa cha me just me ko jana ware ana say ko gwa ware because me need evidence bia abro ne kai no me friend ba e no say obo ni me bi ni me say e ni me Richmond ene ya no oba me ha one thing Richmond is that Richmond no on the driver so on the driver Richmond on the driver no mo pon adwuma be enime be 9 to 10 trotro driver o mo pon adwuma 9 to 10 na o mo ba no ho fie no Richmond so bi anti man so bi o mo ti asama abuna asama so far sama yes o mo the trotro ye adwuma o se mi si mi jana wo ko na abo an ka se be bi o de ma be fie ho na bi sa no on le che say Richmond so for me no lifestyle mu no meeting when you reach no bia obaby say say me e betimi afa no say me driver say ye ba wo fie how possible tabone kai no e na me say ye me yiri ntino ono me hu na no so bedwam say bia wakante bia wo kan we ya no ma ji atum say waka na say enti when na be ko ti say sara be wa na tie na me na pe na one plenty no oda wa na no bopum sweetie na only no na le be pen na you bi na one penny to one penny na abro wa na ye dey kasa na ntino e da ne ntokwa ma se me police station na police for no say me ni sika o mo share me da no fentro ma mi sika se me ni sika na ntu wani akon police station ho if you on ntokwa no me wani abro wa no e na le ba na we no say wa be se le pen no cause me na wa se me pe we dey kase so na so smith was bepe nko into the ball from so all over the day we to me sana o ka che ni ana ne bua man kan che so be se me pe na me da ho a no chinchini printi de na mi dware se mi dware a adware na na kwan da ho se no ono ne binani ara be tete ko mi de no mi dware no ase mi yemu shintini tani mani mo mo tani tete de to kuro nti wala mi boni dini na me se ade na wo ye ne sa no na me kam tawo na me de me tawo ni fine na me ko bo mani ama na mani se and so about Migaria. No, to tell me. Now, Migaria is a machine. You try many to many. One of them need to come out here wedding or something. And the catcher will say, or some pet dear, no, Yakup Meditro, or some pet. But no action, no way, and really are there. Teaching to open. So, you found substitutes in the one. And something to tell us, and you are some pet. Some one was so Egusa Wutiano. Nemo Nation Pakum capsules, Mamma Bemano, Mamma now, most sorry. More, he says, some Bama did my name, my Hojo, yes, 2 minutes for the MP, 1 minute for the MP, they say 10 minutes. Hey, Nyaka, hello, we didn't be a free. Hello, Maa Akos. 1930s. 1937. And then the more I dear papa, and you could order mercy. Because it's my. Yami sasa me ebi atrika ni. Na bi asna ni be never be doing kuma ama bi ya yi. Na ti Maa Akos. And na kan to Peda se papa we dey ba bi afefre. Wa bi na afo. We bi yankwa. We bi aba ni ja papa ni ebi be ja mo. Ya da ma se pa ko mo ti. Asi awade we ama na yewe. We bi ni na mo fa ya fiti o mo ti ma na. We bi wa to na le o ma wa de na ya da ma se pa. Ya mi so papa we dey ba bi afefre. Maa Akos, good afternoon. Good afternoon. Actually, I am the Akoma. The only can see Akoma and economic and family. Now, we'll see about the Daniel history about because they have to know. So, about my table corner, not you. We are not about SIU. It is a thing that I will do about it for now. I'm coming to my partner. I mean, sir, papa. No, you na Jenica 442. Jenica 442 say my dear. Esi ma esi ya hu esi no say mama e bia na make wona ma oba there wo say enye wanimu appearance physical appearance no e wo say inner beauty no so eno so eka okay eno ti no be vi ene you know your van capsules wo jonso antentem ni teacher na jo e mane memedro support wo prostrate ni bibia kama metfagen bo ma mogede afrisane ye nipadua ni mo wo to aseje wiwiwim accuracy at pain no wo da na jo wo ntumi na arthritis mo ye adwumade agudifo ma ne mema no mo de
ɛyɛ medfagen raka yɛ okuma se alaba abu station yɛ ni School House and edition mo frɛ yɛn ɛwɔ 0248 88 50 40 0248 88 50 40. Hello. Wodi ni baby afɛfɛ. Ọba kò ṣe máa hàn. Mi ra mẹjọ sọ. Jábọ̀ bùrọ̀fì kan mú hàwí. Okay, jump on. Ẹ̀mẹ́rin kọ. Ọba kò ṣe yẹbẹ sẹ. Ètùtù ọ̀bọ̀bọ̀ wọ̀ no. Ètùtù kò ṣe yẹpẹ̀ kọ́ mú. Ẹ̀nà ẹ̀ṣẹ̀ fún wa. Ètùtù bí ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́fà náà. So yẹbẹ sẹ wọ́n wọlé àná wọlé. Ẹ̀nà ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀dọ̀ náà pọ̀ bí obi a bí ẹ̀ka tó gbọ́dọ̀ sí. Ẹ̀nà bẹ̀rẹ̀ ní ìlú ọ̀hún fún adìẹ. Ẹ̀dùn ní ẹ̀rọ kọ́sẹ̀ pẹ̀ sí. Ẹ̀jẹ̀ gbèrè àdìpọ̀ bí adìẹ máa wọ̀. Àdìsẹ́ bí ìdàrúkọ̀ sùn. Adìẹ. Yami ensha we didn't baby afrefre. Ìdí àdìpọ̀ àbúrò bí i àṣà àti kàṣẹ́ sí àbí ìṣúná ṣe. Kwabna yanko. Ya bẹ́ẹ̀ máa bá ṣe lábẹ́ ìjùmọ̀ pàpàpàpàpàpà ní ní tíámù. Ṣé bí a ṣe ń bá ṣe ẹ̀mí ní àṣìṣe ẹ̀rọ ní èsì àṣẹmí. Ṣèṣí tí a bá ọmọ ní ìṣúná ṣe ẹni bí èdè bèbè tó ń ṣàṣẹ. Yẹ̀mí ẹ̀ka àṣẹ́bí tẹ̀ ẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ máa lọ bá ń sàmìlà. Ṣé kí ló dé àwọn ayé ọ̀pá ìṣàǹkì? Ikú àmì ẹ̀ka àṣẹ ìbámu ìṣúná ṣe. Èsì tí wọ́n bá ọ̀ mọ́bí ẹ̀ máa ti má bà mọ́bí yìí á máa ti mú à ọ̀kọ̀rọ̀. Ó yá àbùtẹ́ ní ọ̀nà àmà àmì kọ̀ọ̀kan àpà àwàlẹ́ à ẹ̀yìn rẹ̀ ń pa ní títí ẹ̀bùtẹ́ àmì bá àtẹ̀ mọ́mọ́ nìkan wà jẹ́rìí fún ìfọ̀ ayẹ̀rẹ̀ ẹ̀bí àtúmọ̀. Yami ensha papa odi ni baby afrefre wona etwa to. Ìní ọba kò sí ọba fọ́ bí ẹ̀. Fa kwa ta papa ma fa wank ma ha. Ní àṣà òkèkè mi ni ọba. Mi ni ọba màmí ẹ̀mú ọba sọ òdùmẹ̀dí ẹ̀wì díẹ̀ sóyè ní pàpàpàpàpà. Mi di fútu ẹ̀nà mi dé má jẹ́ nìyà máa nù bì. Ṣé ànàmọ̀tú òun tú nù àwàdìyẹ mu nù? Ṣé wọ́n wàlẹ́ à? Àbúrò òun bọ́ ní tìtìtì ní ọ̀nà ìyá wàlẹ́ nù. Èyí tó ń tú òun sí wọn. Ètí ẹ̀sìn nìyà máa nù bì ní sọ́ọ̀tì. Yẹn ní òun mu ẹ̀dá iná sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ̀ wàdìyẹ náà sí à. Yẹ sira nù. Yẹn kẹsẹ̀ náà sẹ̀ mbẹ̀bà ní ẹ̀yẹ̀dí àlùbẹ̀tù wù. Wọ́n ṣe sẹ́ ànàmọ̀tú òun tù. Àbúrò òun bọ̀ nẹ̀bẹ̀ fọ́tà àwàdìyẹ nù bàbá wọn náà bẹ́ẹ̀ máa nù so. Ṣé ọba ní sọ̀rọ̀ ní bẹ́ẹ̀ tẹ̀ sí à? Ẹ̀num àwọn fọ́ òun yàmì ẹ̀dúnmọ́ náà wọ́n fa nù. Wọ́n kẹ́ sún wọn ní ọba ní nfantana na adìẹ tí a sẹ́ nù hwẹ ẹni hwẹ voice ekura Onyankopɔn de adomu na wọ́n tètè òyìnbá ẹ̀bẹ́ dẹ́ ni wọ́n nyà asomdwe ètè sẹ́ ní abẹ́ na wọ́n tẹ́ sẹ́ asomdwe sẹ́ yà ẹni jẹ́ ní ba papa ẹ̀bẹ́ bọ́ ọmọ abúlé yẹ́dá sẹ́ni ní abá papa bi. Yami ensha ofa kwata na Ayona Pharmacy the piling capsules no the ointment na ba no wonum ene so yasne e wo phone in segment no hyene so ema men se piling capsules no wonum na koni padua ni mu a koko bia da e wo mu bia na e hye no na e bi mpie na de anya pie no de wo the ointment no fa so a e progu for 0597 216047 0597 216047 midi e de Maa Akos program no e yakoma mu sam sabre de abusu apani sam a champion or Gina Edra Nafe, what the Akoma sports, the powerful sports at Ramoso.